Meru TV. Wa Weru TV ndipo ano tubakwithira watanitira batuti kubona arua ndipo ano tubakwithira watanitira batuti kubona arua na arua turi imwe kwemwe kuma mikindori tigania central nana turi na mheshimiwa Mporo wa Bori. Thank you very much mheshimiwa, asante sana na tubakwithira wataka already kwako. Thank you, asante, karibu. Ala, nujira na ngibere. Ngibere. Karibu sana mtegeri wa Weru TV. Thank you very much no tubakwithira wina ba tukiri mubango chunkia siasa tukubona arua imoko emwe kuma bikindori kwa mheshimiwa Mporo wa Bori na tukwenda kwithwa tukiariria siasa cia county ya Meru. Ni mbibibi ongwathe ne Meru kana ni mbibibi ongwathe ne mheshimiwa Mporo wa Bori na wathani bobo rikuthai wathani bobo athira na bro bonge nonto bonde no ibinethire itwa aibuko so karibu sana arania na batu kirukira SMS line ya 240188 tuli live kire Facebook fan page ya Tony Weru TV, tuli live kire Weru FM 96.4 na tuli live kire YouTube channel ya Tony Weru TV. Karibu sana arania na batu ya comment ya kuwa na arua ntete githo tukomba tuwithwa tukiukia thimo lakini arania na batu kirukira SMS na Mheshimiwa Mporo wa Bori, thank you very much. Oringi non tuboto watakanya. I mean non tuboto watoeni kwako. Thank you. Wewe nyumbeni tongi sana. Thank you Martin. Thank you. Asante. So Mheshimiwa dine kuna wathani bwa Kawira Mwangaza imbi tuambiri yao. Na bano Martin tia nchoke nkadho na nyamuno kile Weru TV nchoke nkadho kile atongore bayo na mno nchoke nkadho kile watangazaji wa Weru TV na Weru FM nonto bongera bakutana bongera Meru community na kurutana antu manto ya agrete na kurutana antu Weru ndene ya ntora siao. Number 2 bwana Martin ngochokeri antu ba Meru community nkado kuma doshi monkanto nyiri nankienda kwa Mporo ntina ando na ngabana wa Meru county yawe Kawira Mwangaza ato ndo kwa ndinyo na Kawira Mwangaza kati kwenda kuhuru kioria na namba Martin unde muyumbe tigani ya East na antu tigani ya East bamdurene kana beta bari president ndene parliament ile ndebula Kenya na ndene parliament kwe mantu ya kaumira ya mwe mbariri na bunge kwe resources ile chimana central government kanene ya kile muyumbe Pake ombori no ntombira cha ya kiomai ntipate kubura. Pake ombori tubara bara ile miomai ntipate kubura. Pake ombori class ke yo komboka ntipate kubura kamba atibeleza. So Kawira Mwangaza kati na matu ato. Kuna murimo yote wa swini by fora. By fora imurimo yo muntu kudhura na wewe na utima kwa sadetwe. Bokari mwenda yake mwe ndake renge na chinchirie Martin nwere mbikiewe so wuntani ndandwa nowe ndo yekwa kate kwenda kuhuru kiuria na Martin bonto kwenda kuwa tiri wewe Kawira Mwangaza akutha to kwenda kuhuru kiuria resign wewe nawe mwingi wote ngwe nyumba ku ero to kiuria ero itanga mboka uruwe nkime kuara urie utikuhuru kiuria mtu lakini wewe mutongori wa Meru ngabana wa Meru no mwanganya mbene yorie bechire yire nimidinde nyambene tigane west tigane east igembe central igembe south na igembe north konso sidano non tu vai tu rearia vai tu ke akwari vai
ile allocation ya budiro yondere ya 2022 I mean 2022 and 2023 yonde ni menti yakiri uteya na nyambene and the evidence uko jibu uko I have it kieto ko imbo house yakiri tulisionka kembo 26 ida twakije na nyambene yes so na sionde nyeti cia kwera mwangasi sionde nthikira we sionde ni cia kirito murungi cia lukanwa pora kirito agaete gutikatibwo cia wabungi no mheshimiwa itenera campaign no thiulunkire Meru iyo nthio kiwa gavana ni mama mheshimiwa wetanirie na mheshimiwa CS10 Peter Munya kinya kwethirwa ata campaign ira kawira uwe michamanene yondera weta wa gavana ni mama iwo campaign ire kawira Meru iyo nthe inathi na yaumire mea kawira aromere ntuku imwe na njuri ewe na bau ati uwe wina interest kana no wina interest na account is it true bwana Martin unende msiwa Martin namba woni ndi kijana 1992 ndavaiki nantu barega ku nyombo ndene ya prison muntu yiro ndene prison muntu mwakethwa Sandra Kimweti mao mire kuya ilipo kina Orengo Raila Baraya kina Muturi Kigano everybody Baraya you see kande msimamo yokwa about the late Gichunge ndikira we utindwa ari mzalendo nyamurungu amwikato ekantu batheru ari mzalendo okuruiranto na kuveteranto na isi historia yakwa Martin ndongamira we ndisi kwa brona kando gwenga bani mama ndawata nyonto ndainainia nangayore ulechi nantu bande urobechi kawira woti ichi kadenda batira nyonto cyakwa ndainainia ndawangayore ulechi nantu bande urobechi uwa kawira tichi we kadenda batira nyonto wambeta Meru hiyo mbeta kiangara na kyo iye kiega mno kiangara ni ikinyemuka mwea kile kilo mwea ndura kukia unku manyumba siafu kandurenge iyo unku manyumba utena kiangara idiumara na nende tunambeta kiangara inabo abitaniri na mheshimiwa tutabitania mbete abo amnonga kurutera wone tunambeta kiangara nende wende ntunde kiangara kambele nduraku nyumba county lambi nduraku chimari rome Matinda supportere mwekurura tena mtoto Peter Munya micha utemu chama ya bwire Meru na unti wankwera ndiranga yo ariguru kinyenjenti begembe utenyo mwana nduru kawira kinyenjenti batigania east atore etwarira wao arakura 29000 ngiri 29 ata kampenia uteno ichi impuru Munya bwire mchamanio obuwa akabwira mchamanio goji ngata nkaringa kura campaign mama ni gavana ni mama akabwira Southiment the same akabwira Buri Munya kuona Peter Munya ngaitero akabwira mchamanio Meru town yitoro mchamanio ananto kurukia 10000 kwa campaign mama lakini asante afunda ni mateke mama awampuru au mulatera document mwekoro kwa na cia mono kwa vinde reaja na company kumnemwe 11 companies mpewe ngwe mwekoro kwandikwe moyo kwandikwe na mara kwandikwe Bwana Martin Rogers Kipembe timu to kwandikwa mcharo ngiri mana ili kaya batu nyata no tenda nje mtole ndio biawe ndoli ndimu to kwandikwa andikwa Pakis Bank na resign mcharo mne mno nfikira mama timu to kwandikwa ukagaruka ngaro kwaja ngukuchikwo ngaro kwaja ngombe chiko na matingatinga ogata sikuru wewe Sintagnes inana 650 timu to kwandikwa mcharo ngiri mana 5 mtu anakomura lwa mkuringo picha hao nfikira so Martin batita kuletu na ndo na mwekuru wao to kawira mwangasa niwe tena nchone na ntuma Meru County muno nyambeni nibo tungwa ndemporo ntwaburi
kawira ntikurekera ngatire ukumara kinyoka no kunga ngekuru cia kuthilunga barabarene ikiringa sama zote muthumbi utina ndabu bishop ndone mwekuru mwatu bya muthumbi ngakimbia olelo ibyo ndoriene no atakunikira loi no kagwa bendele tule muthumbi. So Martin bora tukuongoza ndene ya Meru County tibo county ingi siongoza wa nandi we okay campaign ra kawira wirigiro kwa kubwa arimbi ni campaign kawira anena change iya ndene bora ndendetere kirito bora ndendetere kirito aleta change hata ameletele bwo ibo ndole kirito kinyoka ngari bikira kawira mbone nembi mea woni Martin woni kwekintu nganya nekirete rome ro na tiwe kwira ngayo mwe muru mbere mporo uwa mbugere ko utumura kanywa ke mbugere kwira uwe ore uru ambere mporo uwa utumura kanywa Martin tatumura u ankwana kwa kama yabirire kawale tsoka. So mheshimiwa uwe no rwire no tangeria bwa atira umunya ari governor waro no tangeria bukira itumurungi ari governor tha ire ngio kwambira na governor Kawira Mwangaza you know tathikirire akuruba njuri ncheke secretary general actually akiwa no tuwo korona babonde maybe ne ndiwo bati kurombe tikio governor no tuwo kumenya bo county ibati kwithwe kyathwa ya Martin ukoreta kiore bwa muno Martin ntirombe tikio governor na ntirombe senator oni okay yakoke muyumbe ki gakaraja ngibera buthithio yo number 2 Martin Kawira tulitere kibaone mantu oversight akitala 100 na atala 12 billion andika kibaone list ya nyechi ya TV nenu andika 12 billion secretary murungi akiwa inachetere becha ilia si yandene ya county si umandene ya national government ikomba central government ikiandene county becha ilia ikuluka rene parliament era mpurari si eto asikulukia budget wakulukia Cheboi wakulukia Mombasa sia Machakos sia Kakamega sia every corner of Kenya na Cia Meru na wakulukia Isiolo na dhakanidi na ibabetu Cia Meru sia Ankara hivi ankona Cia Meru nganaona kamenda chio list I have the list here kona Cia Meru 14 billion ilongela billion ile Cia 12 ke 14 billion burambenda uni kambenda iga wa atharani kutwika tuna community ile tuna imenti community tuna Nyambene community divide by 2 nikenda divide by 2 kada yeta na ora budget yebangi mwisho forget about the budget uketa Kakamega ruwaito yao ibako bibia Kakamega nibo kubia thai na barutu ngukuru kibangi bonde number 2 tibura budget kari mbeche je kia shilingi 5 ni divide by 2 communities community Nyambene na community imenti lakini dhaichi beche sikwe ya ileta community imwe kwande kwantu kuongo kwande kwantu Kinyamuru yo chai haduma kibirejia na bori anna bara bande kitwe igitara munya kiretu yaba promote ba mwe edwa to ya bonde all of them inje tianie yetu tarabo utinya no mwe tianie completely utiwe iro mheshimiwa Kinya woro tangeriene na wenda kuritaniria ngwe na ntubara ukumenya baka deliver kuringana na agenda ku bangirite antuba tianie east so governor Kawira Mwangaza nwe na kiroto kirakuwa Meru must be happy na kenda Meru yithwa ye happy kuringana na we maybe no mwanka ethwa na team ya antubara kwenda kuritaniria na bongwe so kya kwithwa mtu atio maybe atio mutethia kana atio witanire kuringana na agenda we that is why maybe akwebelia antu ngwine kana ako deploy kana obatuma kuntu kungi nonto ena agenda ya ku make Meru Martin agenda ni ya kuia ti agenda ya utethia akiakutha mwekoro ntwaru wa Indonesia mwekoro wa madara na PhD mwekoro ya eyetera munya na alikuwa
miaka 5 itara kireito na a promote agriculture itie guru edu ara kwa administrator aigwa kwa rashio na kaguru kwa ndo mbele ka promote mbele ka kunimodimero maybe baani antu akuona batitanirie na agenda wera akwenda kule utatitanira na agenda kule utachoke mtu ministry no tupatire for example ya uwe interview ko mudiranto ne mero community ne ndo gibroke mzima ni kuona na world ukakwa wethikero Nairobi yake na biru no around the world alafu thaitore au we tukurutia au weke kamera katokuraga. So mheshimiwa, you know, ntukwira ware lare mathikone ya mheshimiwa Kalionga no ejire na nkibere uwo wete uthai na bamoba ekuru ba Meru bibe bari offended bibe bathura wa maanisha atia Martin nyamwire nkibere tika yuma narwa na aliponye jara ba uyu tekwa kiberi kana nkibere etire ya ntuku ya ruari yari kunya chiuyu bibi yari kuzane kando wen kibere ni hakubira mtoro te kwa maendeleo kumubira kumurujani ndio Martin ya kubira mtoro kwa nabivyo maendeleo na tia kubira kwa Meru hapana ni kubira kawira Uru completely uteso the bino zotikati straight forward kawira nokwana uwe kubira kawira kondo kuibwa mwene utema ntia kuanga kankwanganga nti kwanganga ni kubira kawira mwene wire no kubangira kawira mantu amaye naandika kiri Facebook account yewe na awa uturo bwa kawira tha iburu watine nontu nuwite abati mugero omuginda yes ibogure yeah matini mantu tusiba kwariria ndene TV yetu TV ambaye ina heshima TV ya weru ina heshima tuma TV la sio mantu yo ariria arandika na Facebook tibo ndeba bamenye ba kai bamenyere lakini nerwe tio ngwendu tai une kurubene no rutana bene no ntore mwe kurowe yandikire ke Facebook awa mpona kwa kuvile mwe kurowe bona bo ndaba ko rip mwe kurowe ngoli na kada mumete ka ko ndikanga mauru ngita kiro wawe akai mwe kurowe ni ate mwe kurowe ngita kana kawe. Okay, tueta na mheshimiwa ba. Yes, I know no. Kan ndo mpite no ndomburi kyo. Okay, turegera but would you apologize? Non to want to go. Ya kiberi. Kiberi ngapologize na ngo kwa umubera. Ante kuida. Ngamubera mangato 2022, 2027. Aume. Mheshimiwa na akauma. Na kila tumambo mbwa akaumara. Matini yangu ndo kwa siri wewe. Kato na kyo kingi mtu anatufanya mbene. Nante kwa mkabila uni. Mwako kuna umementi, no dimenti. Kenda dina no. Ndio mwako kuna mbele talancherana. Lakini tipo ndaba doki. Nambikira we. Kan kwenda kuwa uni etubite kingi. Ake akwithira batwe na nchokere rengi ake akwithira group era tiro imunya tena county. Etiwe kereito na county. Irwato la Ute munya mbele ibondo kwa kuchenchia na ukathikira kwa next month. Nkienda akoromba county injeru. Na inkwera kwa ntwanya mbene babu bara bondikirite ke TV ye yetu wa TV ndeta kurwandwa yoswa county ebuta nyambene county no ntuito bengi ngokera kanithi nyambene tunatigania east tuna west tunagembe central tunagembe north na tunagembe south na tunagembe central ito witu ngei thangatu so tukato twingi nkoroki ya Tharaka-Nithi tuna county yetu twaboka na bara no to mateso amwe kwa tonia nguru kidimi mwekuru ikirimi ya tusoka kingi yakira mwekuru mwambi wekuru aria egembe hata wakubweta mwekuru tukuru atukuriga solution yawe. You know, mheshimiwa, is it about non to boko edra kawira imwekuru ibu onto manto ya yonte bokureta, you know, juri yaweri wa
babu barabo kurona kawira bwiro nweno ntu imwe okuru ati Ameru butiwitikiria governor mwekuru Lento twalera kile tumulugi no tonale na akale mwekuru kile tumulugi ala nyonto Batu tena ndo kawira kawira kaina ukora butenya heshima akauma raja agaita mandrums matangi ya ruko ya ruko ya kile tumulungi areko kora na kavivia ya kamata ya iko na forest range ya to haground no matangi grima na ile ayana grima 5 akaunti iwe to as we are talking na hata ngandwa na yaro ngije mbicha na yabaya karangi murungu ndo mukure kametho bekera TV yao na bekera ki WhatsApp sio to tanjo kuyona na ya kile tumulungi ti yawe murungu amwinga metho biki chane kile World Bank nebo World Bank ba bo bate ki account mero rengi biki chane kile World Bank aje kurenga na kisiasa achenchia nachi abati kwa yanwa era nangi utitakirie sisi Bwana Martin tutena thina batu bibango no kubangwa mibango re kubangwa ya hotel Meru community Meru county igatebuka Martin no tunambona Martin tia katukuria batu tiri na mantu yabakira nya kiona nya muno ndaithe bora muntu wetu ainyeletu ukagwa ile mutano ntwethingia urano muntu ngayura na muntu okanisa yongo Methodist ura wengwa no reverend ungi mukathi nkono wengi ngona tamba atu ne kawata wao mburi muntu mudamboro ko Martin well bishop na kanisa liko ina tubana nyantu bagana uwe evidence nyantu bagana hakuna ntuba kumenya MCA 11 baba takuru kile bakala limo na akuru kivenjara wona urire yes so mheshimiwa Ameru ba witikia ate kya kwithirwa no rwire na utongeri bwa governor kira bwa governor Peter Munya waro no utongeri bwa kira itumurungi thai no kura no utongeri bwa Kabira Mwangaza Ameru ba witikia ate yerothi mporo ote muntu arano kamporo wa ikora kebishwe na mporo bro wa kawa interview Meru ibigagwe binga nene kedere kya kumene central government kana county government na bukagabu kevirite nantu ende ya VMCs bamwe pambona bako na mbiti bona ndete 3 years na VMC bakunya chai ndakaravia ouongwa ndona mwayo karakera kya thimo ungira kwa thimo baita wanti ya chai ninkao kana le mbiro ne abathio bakira ningo bakira kuringo bicha uni ntwevinga tuni ngai na kaurwa no ntoba kuro nduma fete kanisa ne mwe no jere mutwati kotuka MCS bombe dala baiko bonde bauru iboko no ntoba mwe bauru no ntobi tutura ko broya imagine onde utoya kanisa ne MCS na kanindi ko akaba kura Martin kana matika uro mheshimiwa no campaign ira kawira no rikiri ngire ntuko kunyuithwa muma na after au chore bwenu bwendeleanga ukakwithirwa nuonere mantu ya yonde egukwira nitio ntota mukaririe ndi na riu ari muchore oku bukara ndi maybe bwaraniria omwira tibo tubati wita na wa mwa mathwane yaku yero kwenda kana bro we wirigiro bwaku bro wari na buri wa mu campaign ira Bwana Martin Kimeru kiwa ntaishiri onkeriendo ntaishiri onkeriendo ndwe ile kwa taro nyonto ironka mwanka ironka lere atikandira dira kupile na itanganya nto sionde ontaishi no ntumwe kuruntereka nanda kwa no mwachie murume mudhuro na yakulwa milimana ile na uringa tikiro mugizitari na kadimo no utibu kukarikikia Bwana Martin kumare yuko ne Senate ontaria na ntomero bishi kai ontaria Martin ndari Martin kanda kiro akiwa kavuri murungi na kiangara kiwe to mpuru ngobana kana yero goro akala muntu kubira ndori tiri kana yana ngai ka woni tena ngai woni kandu mwono kwena tofauti ya kwa na Kabira Mwangaza
ore bishop karamba anemba kiangai akiwa romba thilunga maromba ya kugachia kurubeni au uri kora Mulungu no muthuku ya kara mukinya. So ndikuria atiri ni tonto ta mukaririe ndi riu omwira matinda kwa atiri na inkwenda kwira antu ba Meru mwekuruju ni ntirika akia kwithe Martin batu tombo kwata tura yumbi tota kwa Bwana William Ruto tukaromba irio bikeya bya kurenkera wananchi betu ntutu ndengira ntuzie thine wananchi banachio irio bikeya Bwana Martin irio bya Gembe North irio bya Gembe Central irio betiani east na payment watu kadha 10 na chero kiri ile kwa na irio tu Nairobi tukatoka Nairobi irio nyatu bina byatire so Martin mwekuru ntereka natime kwereka izi no ntombi nkoro wewe ni awagia oyabura atora abukire East Africa Cement I have an history onde history East Africa Cement ndinokora bwa thikire kuo na kila kitu ndakira tumane Nyamboko the former MD of East Africa Cement nito ntota uabo itara campaign Martin tawo abo itara campaign onto Kimeru kiwatire kya muri kya over Kimeru kya muri kya over you know the ne na documents ya East Africa Cement okay na kuonia manjiro yo ayo na muthiri yo ayo na kila tumanya Nyamboko abutwa no kuonie nikenda miro amenye no uyu obatha okay ntigo bina rwa cement ro kwijira but karo kwera ntuno ruru roka mente kwa rongo kan kwa rioma mantu yayo then kwa ni evidence kwanza kaya kwa ngata Nyamboko MD of East Africa Cement aviriba akawike continue kujibuka oh my god reka no goye document bena sio ye Nyamboko akaya na butenye kubutongwene my friend kubutongwene no thine kawira na uwe ayumire mheshimiwa ne itenderera kwa na nkuchani ciake na MCAs na awate uwe no ostre MCAs awaku no bathenjira bukibangira kumurite tene Martin wonta nta woni Martin OTMCs data wakwa inyomwe Martin woni MCAs kandone kawira mbandikira message na mbeta nkoma na Martin kawira mbeta nkoma arumbeta nkoma inda murekerere mende mukristo ndikariwe kai mukristo raka nikurozwa muri kurachwa na kiana na Mulungu achakura Mulungu ambandikira mbeta nkoma na ndamwira uni wontera thina no ntiro ntu mama county niyo ntwakwiriro kawira mbire ndi nkoma ibo kamera kwekethera ikenda kamera ibo ithimwe kwa ikyakurura ngakona Kanyamoko kinyongo stoka mno ambitira nkoma itu ndi na aikwa uni kwera ntobanya mwera ba kwera aikwa uni ku aikwa na ntumite Kanyamoko hare watu bitya kudega kora ya na ntumire Kanyamoko au na nanda mwera tena thina no ntu mama county na imnene wakwa ndamantiro na ngabana na ile wire imbere tu rwando ana no anjiri ndo mbere utango kwenda kurutira kenda Meru itikiria no ambiri ndo mbere ko itu mechi yonde isolo yonde mekite ayinyeru byawe byonde isole Kanyamoko ari bwana Martin message yewe niyo eji message yewe niyo eji good morning to Madam Governor Mporo and a meeting yesterday at his home. He has started organizing the people of Tigande to start fighting you. He told them he don't want to start it himself, but he will join them later. Just take care of the devil because he is a full malice. Now, Madam Mwara Kanyamoko toboki woni ithimwe wetumire. Ndamwandikira bubu yake no mende imani. Ndamwandikira mbona this is not true your excellency. I will support our government until the end. They will ramandikira kiangara. The evidence is here. Which you never did to support government. Hapana, na ndikinya venda support kama tinuma.
na ndaendelea kumsupport. Nina problem, I have no problem with that. Naendelea kumsupport. Martin. Madam endelea nduma tuna messages. Message madam tiki me kaba millions bakona irumi bya bili abyonde. Irumi madam bili abyonde biyonde. Imwe ko nya tialei. Tibirumi byawe. Tibirumi byawe. Angalia. Unjipange mjinga wewe. Takuonyesha. Soya mapema. Naona. Why would you dito ntubu weta to that extent mheshimiwa? Hata kuona njipange mjinga wewe. Niko na ndawa yako. Si ndio hiyo? Na uninga mwandika wewe thanks madam governor. Let me be foolish but God is on my side. Be blessed madam governor, you and your family. Uni mutsokaje bwa muno no anduma. Martin, kambero yone. Martin, message ya kabere yasionde. Message ya kabere yasionde. Anduma nani kamuchokere bwa anduma kamuchokere bwa. So I have an evidence that bakuru mtomo boku. Nito ntubu ukinyithia na mheshimiwa governor. So Martin tutina tikatula tuna thene nyingi muno na ngabana kangabana ayitwe imuntu mwache kuongoza Meru na ntu mwana na makosa ntu mwache na muntu ayitwe ayitwe ko ntu wa Meru community Meru county utenga bana bwino urabwino ni muntu mwache mumero wako iri wo turetere ngabana umwe. Yes inda barata ngabana kitaichi kinyono ciare mwana umendu kae muroi. So ni ku apologize kire Meru da. Yes ku apologize Meru ndavukirie ndiko sokara ringi inda bukiria Meru non borta kawira ndaichi ati bwi mutwe ndaichi ati mwamba ndaichi ati karawi. Mheshimiwa uwe kiri kuringana na uwe urenda governor Meru kariate nontu we ukuwa tirombe tikia governor. Hapana Martin tiromba. Urenda governor kariate. Uni governor kwenda ndene Meru county ni governor akathira akingana na kia Meru yonde equally ya governor Kakamega. Governor Kakamega kainte kubigaro kigani mbechiri kwenda Kakamega. Irikana tuna bilioni 5 ke bilioni 5 isha petroli isha rutingwe any expenses obviously balance is this divide na MCS patika written bana kuna jukumu yale muyumbe yakurutangwe nto muyumbe CDF muyumbe kana jukumu ya control CDF MCS na patika freedom lakini MCS ateko bwa ya mpuru bana MCS bali kwa utakomere kwa dai ndeta hoteli mwe Ciaca troka ndo mpuru. So natangwa kuwa tunaenda ngabana uroka dhakia yantu heshima tunaenda ngabana uroka nania ukanganania Meru community equally avirenga bana woma ya vadi kari alikuwa ita mpeleka the government ya dirikari ni alikuwa ya neka antu equally. Why don't you uwe mheshimiwa mpuru wa bori owe governor Meru nontu maybe iwo kumenya bura county bati kwithwe kyava kuringana na dirikari ucia cio ithatu ireo kiraitu ya Peter Munya na ya mheshimiwa Kawira. Why don't you uwe nende antu babo ndo tiwo kumba woni mpuru wa bori ni komba kwa tha Meru woni ka utu ngavana Meru ngarente Meru stadium Kinuru beta Kinuru ngaika Meru bonde Meru yonde go egembe central ndera tubangana ona egembe north antubangana ona egembe south the same tigani east west body south imenti north imenti na central imenti koze genda ngawa besha ila chia ningana ona ise to petroli yeta ke project balance ni oi divide by 9 na committee leo kapteni ngwe nana bandi ko equal na uteko Britannia ntu mheshimiwa kwaraniri na deputy governor Nthethinkia tara yeno lakini nguma support no ntuna kwa vena Nthethinkia ona tata uteko mtonge ona yani mantante Nthethinkia tara yani Nthethinkia tara enyi leti enyi yeti ora bombete ite konumbaka Nthethinkia tara kariu ba mwekero bwa no mento Nthethinkia tu amusibo bwa
Twethingia ithiari chairman yo Ciaca Cia Meru yonthe watene twichibu ithe yari nchamba laingo Meru mwanka mwekuru ekira mutano wa ari kwa kawira kiwe katharo wi cereband kamenya tengo ine no mbenye kawira tena power ya muchuna ngari kisheria ngakurute elio kisheria atena power muchuna ngari atena power mutango wene twethingia kya kumeru ari by election kono mwanka evende na karatasi kara ndikira we so ntwethingia kwa ntwethingia na uri vikire TV yetu ya TV power ile inachini na Meru na Meru baba kwenda ngurukia Meru milioni 1 kire mathina iwo kwa tasa kura ruatro yao ntwethingia kai kona kawira ngo 10-0 ntwethingia ariwe 10 bila break kumereko kile kile tono wabo na ndamura kali ngumbicha 10 kile tono wile 10 akampuro akorota ya vile ya kawira ationa kura 2020 no she can't get na jireku na chuma na kawira gavana kipindi kebele to ya wa mheshimiwa kuri biriri na nde bwana Martin utethine no tarega ombera kawira atuika gavana kipindi kawira atuika gavana kipindi kebele buka ya kumbira okuria nani ndewa kawira ukara kuringo mbicha nana bakuna mukoroku kadha bwana noe ukara kuringwa mbicha arake baonekera ya county weya kuona ke tuyu no aringa bana wa Meru kipindi ya miaka 5 Martin yo na mbere ngonekera ngombe mheshimiwa mathina iwo kuwa deputy governor twethingia na ukilukira yamo yayo mathina uya yetaniwa owe barua thinera twethingia ukilukira thai gethe kwiyo kaumo kayo we Martin kuna mwanya menya uwe for example musorokwa na Martin utibu kumbikanikia yani lazimithwa kuruma mpuru nonto mutana ora no romo nyankoro kuno iwe hapana ntenda kile kiarte vina na twethingia na nikenda nje kuurwa makoro I think makoro bwate thomi makoro mbavinya maratazi ka urete tu no toka kwa mtu mudhomu akoloka university secondary school akoloka university ali yako miaka 10 na kulia na ntuba padhomu yake pacha na kiakiri atitha kitu vitantu le kabulu best twethinga tu makosa haya yokarunga merende ne mathiko ara monduma kana mpura ndikira we utebinge twethinga ukura impuru nebo ntokona kwa twethinga waita moyo na kunika kitiania kiembe kawira ngai njiro akomeguru twana ni mulikirio na tukare mulikirio na wento thingia kithari moke abukirio kawira tu kwa no akalala mbi eto bitikinge no ntubo muntu kuthira autulia manu mwaka kwenda kuvira lakini tu muthikira na wuri ngambisha wewe walili ana betu MCS bombe barunikira mongwa ni mukira bamona bakarau numuna wango makeri atura mbele tanto bakarete mongo numwacha kalaine ora are waembe mtu tulake maru amukari akambe gamba rikathira mtu akari akwa tumurume bwana ndako bien twethingia lebo tukora twethingia ukaria no kachokia kila tumurume tochokeria so twethingia thai Antuarari county secretary Bishop Kiambi Adero chief of staff bwana Nchamba Mbithe bawire bombere bururu deputy governor atachuniro ngari number 2 omo accuse bakiwa tetere muchamanene yo cabinet yo bangi so mathina ya okuwa nayo yamwe yayo ni nwengo wireterete onto tubombere kodura tetere muchamanene number 2 manta yo chuno ngari barua no rongo tengari yo ya chunani ngarira ya chunani kuringana na bo na njuri yewe
Biden kiongozi barua ngari kere ya iromira matini yang kwere uwe kwanza reko mera ya tonka gekonde kwa bwa nonto mera ke to ngabana mera nebuki na yumete Meru ngabana ke akiwa mera yetu nebuki angabana isira kuwata angabana Mombasa babaro ya mera bakawata angabana Kisumu babaro ya mera bakawata bakwa ndima ngabana rakora nyo nondikira we to batwi Kenya Airways itekamata mera rengi Kenya Railways itekamata mera rengi nontunya ngabana kwa mera ndawe kulebya na kanda ikiwa mera ndawe kulebya na ngabana support kwa ndawe kulebya okay akwaluka ngaluka nyumba kwa nyuma thai tukimanga kuikia kuthirunkia ukatha mera ndi nyuma gaitie nyumba kwa omuchi oyu 11 acres semera nenyo kiana kwa ni letundu kianga lao nondikira we ala muntu asoke wetiri awe ngari kurwa mera imbito ngari ngara kwa yanyu mari jiro bana Mercedes ndiye na mera kukiambia au wakija kuringa tura kai makosale kwa leo ibonto kwa kawira etampala uwetira kamba etire ne owo mera tiringitha kwa kurigithe mera ikura mutiani na muhembe utura ngwene tukuvira utibe tutierie utwira kimaendeleo tukuvira ke project ututhiria manto ndo tuthiria thaitura no kugo ya kilaine yetu kira tuturaogeria na kio kwanje kwa comment na ume manto ya the bwana Martin ya kumenena county ya Maka America nduko hii manto ya TV bokona na internet wekira kidogo Amerika kona obo merenda wa kulebya kinyanga bana Meru na yo kirengara ngabana ndubite ngabana ikira ya rambi ikira ya mera that means kira unyaro bangi ndikira bwana Martin so woni Martin teadra thina kawira kare Mingwe county na kawira kadana kumba kavani mutuma for the time being amutana mutuma na matu Mheshimiwa Thineji siasa hizi cia Meru ikathira ri nontu badu tutura Meru itura siasa na thai ni siasa ni ateatiri na tumete kipindi ne kingi ke impeachment irario Mheshimiwa so na kinya kire tam diru ne miaka 5 ringi twature ringi siasa now this one siasa ringi Mumeru akaritira ngwiri bwana Martin tewe uti siasa uti mtu kwenda siasa ithire kuone nya mtu kwenda siasa kila kwa ndingwe kwa nanta barutira ngugi na kila tukuria batu Martin katakuatiri iturutiro ngwe na njira yagirite tukarutira ngwe masina njira ukana misanto na kuvurutania ntu kwa tuka Martin ya mnene uwa utangaba na ile waku uwa tira Kenya ukethania uwa akuthomere in front of people na kwere nontu no waneze tanto na kwere uwe sore na ule kwa sala kuwithiria mbu ukira ngabana mzima aina red carpet na ngali kwa ai kuwithia mbu ibo ntoko na mutuma au kira akwa mana mungabana niko na imani akarathi akara ntomuro mwe mutana kabira ibo ntoko matiro tisi aterio siasa yetu ingugirutwe utibongi utinjire ngi ya kuwa ngwiri twa other than this kwa kwenje wote wangwe tutimromo me akwa ngwe to bwana Martin ni mromo na ibo tukada kutika twira thina noe na rutengugi lakini nguni yakirutwa tongu obo mutiani otethuka na mwembe otuthuka ugaterwa atori yangu ile kutona kibirichia sisi kutona na atobote kiongo ile kile kibirichia sisi tamani ile jina na kibirichia sisi keke ile jina na kibirichia sisi adhiro gaiti nondikira we ogatabure ri atori au kuna mbwa we mwe 16 to evidence 16 okay yakunya kamwe nonga ka tulikirete mungu ka tuli munya isi kwa revived na chile baba ruo so Martin to kana kuatiri itokachwa Martin for example tukwera ekoro ayokiri bakiri nkivere kiveri baba bera na njire muntu bonere ara ekoro bera ne natakora kubirwa we ni ekoro bera ne ekoro kunguluta bakibera na iberi tori kabira wale inori to yakubirwa nondikira we ntukora yongo batume 3 million Kenya shillings 3 million ba wivindure nangi werita mantu yana Mheshimiwa even mantu yang nankuruta kawira nairo ndene country 3 million uyu oriwa chaumira na 3 million
na ciana nkero ciumire kwa is it liquor ako ile nchobi liquor board ina mo 3 million na ba ko mbeca ile babare ya ba ko ria ruyo ne bara kwaita Isiolo liquor board nigera bo mbeca ira ba te Isiolo kula lunch kana bo mbeca ira ciatumikire kile seminar muchemani yora ndane Isiolo finish evidence twenio tuna evidence ya maure 1.1 million mauro ngiri mana 5 aba million tairi changare yes na risitirio Martin kedo ina risiti kwa EACC mheshimiwa na ure kane na mantu ya Martin toeta leto gaita kwa anti corruption bora wala awi kwa senate achoka alichoka lengi toeta utokolio my friend tukaba tukakule na power energy tukakule ni inaitwa money power combination kama mbangira impeachment yengi no impeachment kaverio Layo impeachment kwa bateko na MCS laini impeachment ya wamba ya mpengo no peu tunawe ora kana ukunda mpengo tunawe wamba bora kwa ndana Meru wona wa mia kuna wamba bora bare wasita tibango dumbaki bwabuzo makartasi bwega kinyoka bya tote muata na bilioni yete oke Meru outu kimengira outu yugeni mbesi we Kenya urani bweka na titembia siako cia thirikari na thikana levete etera budget tuninge budget June after budget in June auditor general naka kuberau report ya auditor general naka ngamwe kulu na ndipo tokora masisi baba ngomelete departments pomenjere mno bongo mamonkile abarungu mano na abutia na ebutia ya boko na utia babangi akia kutana ko miri utia ndipite ngabana wawe munini wawe to wewe na veron we ta ko nduri pamonde vile ni anan ko ya badero kaune ko kaga nyamura kuma nara igembe no mnen ko ya badero ndikera wo Deputy Speaker, wala kumegembe, misali, mimi nikurukia abadheru. Ku nubuntu kwa kuwa Meru ni watilwe na njirera yagirite. Tijira wagia Meru ni umire tene bo Meru etiomia kwerwa etakura ya kwerwa uma na bati kwelewa Meru tira yari itara bantwanga ine na bakabere apana Meru ni evomere na Meru ni adhambirie medho urabambaka kwekero kiriba kuma nimbi yakirikiro tuko na mudhimi yakarika ko kawere tunaowe nonto eta mheshimiwa ntwethingia mheshimiwa Mpuru uti muntu wa mumenya Meru eje mwankarira kawira muthurire withirwa running mate owe mwaka 2022 utewe wa menya ntwethingia so I think kire mantu yangi yonde ntwethingia na bati kwithirwa akiaya loyalty we yonde bati kwithirwa irikire kavana kawira mwangaza nonto wakinyite literally no mukinyitio nyaka urite muntu muichi kaburite muntu muichi na women na Robert KMP 2013 na Robert KMP 2013 yes na tuko women rep yes lakini kwa kaburite muntu muichi ala kwa bana improgre kwa tanyonto hayo ganga bana po una bati bashi muntu adhingia na Mpuru kwa kya kumbra to adhingia utenge maplere kura cia gembe sionde chimwe muntu adhingia not really ndakwira na mentira yari mwana mamuringa kura natigani este muringa kura ndo munya na Mpuru sionde taringa to 9000 sionde kedo muringa mata na medeka to mata and then wambiri kuranwe ringi kinyamo bere mwaka yuthira na oyu wo mukampeni na no kiwa gavana ni ma uni
ntiko kawira na au kwenda ri ngwata ntiko kawira ntiko kawira kyankurwa na kyo kankurwa na ndirwa na wagia burabwende na county ndirono kana masaji burabwende na county na dictator burabwende na county na mantara tiagita kulikana na county na wamba burabwende na county na mantu ya kwithira we with rebellists numbikira we ati kwa na munyambene na kumerua na kwa antu bayembe na batiania kumerua ai muyembe undikirite kumerua mutiania undikirite bado turawe lugha ya mutiania muyembe na mutiania bata mutiania ndio bara kumerua ri ndio tuweta munyambene bata mutindwa umete kwa bwana umete nyambene akoni nyambene ku mwene yembe umete kwa bwana umete nyambene ku etiania finish tuba nyambene ku merua ri tuba Meru na nebo ntu umete ku Rwandwa ya Uswa county na umenya ntu ndadi ya kanjiria ya Uswa county ita nyambene county ndiko na kwanga bana mono kuma tuike uwono tuike kwa yuno atuike kanonga tuike lakini nga make sure kiro toro boko bonde ngato kuru yandwa nonto right now kwe county ronge lungi njeru karwandwa e ko make sure nyambene e utu ka county ya dala kamithi katu ka bokana tuamboka na imenti na bonko abu nantu banyambene na gutu kunjera Rumena ate na mtu banyambene buthikire kumeru ari kankwa tuwa dala kamithi ekuwa ya to Meru neto dala kamithi ipo bana faida ruari bana PS bana MCSS bana director bana kila kitu. What do we have? Midika kitu inwe na midika yun o campaign ile against o ruwa tiane bwana nkere kawira kuwa jonde na munyambene na rombe tikia munyambene aromba giti na aromba giti kya ngabana na wota mukampene ntumbi twari kambi kawira mbere tukari tukabiria no tiko na campaign gitinte ko meni bikuvivia katwa gathirikari pore atethia tubanyambene na naweta kana itire na nyambene na ndaramenyo obwo twina gite nyambene kya mutuma poto campaign mtu nyambene to campaign muyembe mutuma mbikira we so tikwa mpronto abuna ateremethika apana tateremethika no twina mutuma ono we na methika yerwe for example methika kasoka na mnongo soka methika nkavo methika lenturi ne CS and access ukombo mukela kwa kadhania na bukaraniria na akaomba ukiria na gutethia mtu na kimbero kwa kanyere kina kwe mwene tubati support methika makamuthia ende ni ministry lakini kabera mwangaza ngoja kuruta bwana Martin ingwa ambaye tiagirite na ingwe ina kyo ekingi muno mbithire muntu ndoma kangeta arambine ya mtoto wa mutura nyayo ndethera mtungi muchoro we andikikirite murungi na butero ngwene na no mwachi ndoko mehondo nende woni obukori wote nyambere to kubira so Martin tena ndona wona kawira ndo iko ni mwakitu atikawira aitikiri nyambene itonyende na thirikari atikawira intobietu atogaire yabura kwa employment atikaye mweno mwaki natio kabila ino kwe mtu we mheshimiwa Karinde tha ina rithoani yako kunjira Rumena atika nyambene na imenti is it so Matindo wangachukura ringi ndeta kuromba county wito nyambene county na kadha mutianu thikete TV uko mpora no kabila kana kadha kumwembe kana mwimende kuwa na ugebwo kina kithura kindiki na mambo bijoki na barawa babu de mchema niyo paro to no Meru trono tarakanithi bani kwa county ndio wana faida county ya Meru e faida cement ite faida nyambene really yes and evidence kati na usaidi na batu nyambene toto team leaders no usaidi boy kubuwe nabo oh my god ntena bwate bwana itaburi
ukona mantu na metho yaku ya ili ita sediment ukona mantu ita central ukona mantu ita north ukona mantu hiyo tiania itu akwire ita tiania west ibathirire ita igembe south igembe central igembe north ibonto kwenda kwira ndeta Uswa county na county ile swana kundi iswana akili na muromo yu twakaratha kanithi tunawe na ndenga miwata nkuru kwa Ciaca tukiri mheshimiwa tuthome SMS ijiri thatu kuma kiri ategeri betu tukubona Arua Tony Manyara Arua atiri. It is now confirmed that this legislator is the real enemy of the people of Meru. Akawa Meru is completely out of order, Bwana Martin. There are so many issues that needs Mporo's attention at the national level, at the parliament. Ask Mporo what is this stand on the issue of insecurity in Meru, the high cost of living, the poor state of infrastructure in Tigani East. What about the 145 million allocation? ETC Akawa, we want to see Mporo in parliament articulating issues concerning Tigani East and not too much PR on irrelevant and obscene things that does not concern him. Let him stick to legislative issues. In Meru, we are at work and not petty attention attracting politics. Serikali ya mama iko imara. Uyu alikuira kwina mantu ama ingi sana batu kwithro kia riria ya TNAs. Bwana Martin menya wewe kwa serikali akivirio wa serikali ya mama iko imara kako na kumadhuru mama huna rumu nganto ari ya bonde munyiru oyi muritingo wa dirikari muritingo wa dirikari ndi wari my friend nthikira we mwere twakavetera antu ba Meru na Nyambene county ewatene na otero Mpuru akainga murumo wawe na otero Mpuru akaulwa nikuwa ke ikithuki kibui kethe kithuki ni kithuki ketha kitibui ni kitibui tankwenda kwa tiri Meru ni ya heshima ile kuna anything mantu yako nikana ya Meru Meru wakawa heshima ketha ni ntupe Meru bikarukia nini ukakwa ile for example bwana Martin antu bakulukirwe kugura ng'ombe bakulukia waka nyumba Matini utemu mtoto kwa nyumba na Meru ndo biacha serikali kinyaka kwa nyumba ikuo no Matini kinyaka kwa na nyumba kinyaka wano kwenda kinyaka ni kwa nyumba Matini ndomfikira Matini ukaile bo kwa ilia ndomfikira Matini nkenda ng'ombe na neibo kwake na ng'ombe wewe na nyumba wewe na ng'ombe tiaku nkenda ng'ombe kinyeni nkenda kuongela utempongele kuronga kironda bwana Martin kuwe no batunkuruki ndo batunkuruki ibon kwa antu ba Meru community ng'ombe cyakurukirwa omuntu ng'ombe we na number 2 to kurukia ng'ombe ambia cha county uwe muntu ro mutaine mikidori kana muntu ro mutaine mutindo ka sauri yako ali akanyumba kama mabati omutira ng'ombe ina kare kia kala mabati. So Martin batu bino to karambi ito kona consultation Martin ya to kona ya kento kona hubyo kya Meru anto bakarambi baka meagintu ke viro nto nabo lakini to kolea Martin iyi tereo kolea ile adilile na mtu ari dhai ari manta parliament na ndikere bamno iyi tereo kolea bwana Martin ile adilile okole ne tereo romba akura ile akasekanto na makopo na malezo na tukobia beche ile chinda in account government ya Meru 14 billion tibi sema kopo tizi okolea no tenyo okolea kaja za kwa treasury so the best beche ka Meru anto for professionals ya babu boga to wakarabi kinyo bado ndio ne bokele sana exactly nimbi bibati kudhivia nikenda beche ida chumba kutanguki bwana Martin lakini nikenda Martin beche ka bilioni kidhombare icho kembechira muntu ibangira wenga utemea kubangira billions of shillings muntu umwe utumba
matini no ko gawa ibonto kana kwa tuti nandwa lakini to kwenda into bya Meru biga we equally na bya jia ko gawa take Meru ho teni mbecha bwithini bwe na matini Edwin Kiongozi alikwira atiri mpuro naro itena thirikari ithatu regime ithatu cha Meru thai naro ya thirikari munya nonto bwa self interest he came and fought Kiraito. And finally, Mporo is here now fighting Governor Mwangaza. There is time I joined him to fight Munya, which lastly I realized Mporo is not fighting for common mwananchi, lakini aroyaira personal interest chawe na ndachebele kwa my support to him. Ndebele support ya kwa kewe. Arua, he should tell Ameru today what do the man want so that he can stop making noise and once and for all respect mama. Tell Mporo wa Meru wakichanuka hakuna mjinga Meru. Mporo he did not support Governor Mwangaza apart from kushika matiti. Mwambie atoe video clips akitaja Faith Kawira Mwangaza for governor. Tell him to focus Tigane East hata wachane na Governor Mwangaza. Mporo must respect our immense people. We are not foolish as we look. Uongo haitasaidia Mporo. Edwin Kiongozi. Edwin Kiongozi. Terakia una bwana. Arua kure ita rimo wa mutumire kurwa. Matinda kwa thiri. Unti arente mweta TV ne. Twa krazi yakwa, twa group wewe. Endini kaya vile kanisa nato musangira mbecha. Uni tena mbele kalenturi. Vya kanisa. Endwini rutangwe kwa pasta mwiro. Hata roka mbovi. Hata kwa 6 months. Come on, mheshimiwa. Yes. Okay, kimathithe bwana kitikio amweta we. Kimathithe. Ndigera ntadire mantu endwini. Okay. Kana kwa nkenda kwa tesu na endwini antu batumwika kwa mambo. Ndiko no mweta. Antu grazi yakwa. Historia wanga geto sha. Atokolwa mao akiaria antu ba Atokola kinyuka Endwini nke ini mwichi. Umuri fasa tangu kingongo. Muri fasa tangu prison kingongo. Imbia zake kwa. Are warden kana. Nkari ya mantu watu mwana kwa kumarungoro. My friend. Kana iku. Urate muntu. Inda kwa rowa. Clips ya wili yao. Sitira munya. Clips ya wili yao. Sitira kireto. Akiru manya kawero. Shawili yao chakawe. Cha nini? Tulisoro yothewe. Mwela kena Meru mutangu. Yes. Okay. Nante kwa kwasi haru tuwa yakwa. Ugodhiri Edwin? Anko vile nto kwa ngongela. Okay, asante. Mheshimiwa Kimathithebwa, former MCA wa Kegoya Ntubocho, Arua Martin asked Mheshimiwa Mporo why he did not tell Meru people all these allegations that he is saying now about the governor. People of Meru are wiser now and we won't be misled by Mporo again. Mporo Munya was not fit, Kiraito was not fit, and now Kawira. Lastly, people of Igembe won't forgive Mporo and his friend Munya since they are the ones who betrayed the Igembe nation in the last general election, and we will stand with Mwangaza inyeshe isinyeshe. Kebela itetega mkulwa mtoka la unawe nka. Neta kawikete kwa deputy. Bon pro go. Mureteri Mporo na musimamo yawe. Yakulwa manto evingia no kumegembe. No kumako Igembe. Nonto no wakala mona wenkari. Ito sokera kuwa tona kawira akuluka. Baenwe. Ai deputy we. Deputy we. Lakini nto mchoro kwa. Au meta wodi ne wa kwanza. Yes, eleni. Nto mchoro kwa. Tembe mchokere kure vuku. Tanga nkamoliba mno nto. Na mchoro mtu. Yes. Okay. Mheshimiwa Joseph Twaruhaki. Aruatire. Kawira Mwangaza is running Meru like her personal business. My wife Dionisio was appointed County of Agriculture by for PS
of Agriculture, Dr. Kiome, and then Munya confirmed her as substantive County Director of Agriculture. There is only one position in County Director of Agriculture. Even after sending Dionisio to Kaguru, they cannot employ another Director of Agriculture. Governor and our followers cannot prevent to resign her. It is misuse of human resources. Mtoro wetu Kimathi Ithibwa, Kimathi Ithibwa alikuwa ripoti ntwaru waki. Na ntwaru kimwegembe mwenzake. Na ndio kubumwe kwa wathirwe. So mantu yamwe bwana Martin kaya bati koraira wa ati buti bu very bo ichiase muthembe kubire community imwe. Na ndipo ntukona kwa tekolo kwa ya. Tuna wea. Mantu yang county ya Nyambene. Kinjebe na bare ikeya. Twa metia ya brongi witu ntu iliochine of the process. Nega atwika. Ntetu ngabana honi Martin. No twika kana mono kwa twika yo. Lakini ka make sure county tumeleta. Okay. Good luck. Thank you Martin. Kangata alikwira ni watu tu wamechochea na kuleta vita kwa serikali ya Meru, lakini Kawira akumbuke watu wote walimpea kura, lakini Ntwethinkia alisimama na yeye. Naomba wasikizane. Kangata ndakekwa na kwari ubwega nankiwa Ntwethinkia tena thina usikizana na Kawira Mwangaza. Nataka kwenda baino. Mtu kiretindo sionthe ikawira. Nonto botoma mtu onko ndomia kawe ndomia ngotome. Kundia ngotome kana tawatea. Eta watere. Eta ndomia kwere. Nonto botoma ndomia kwere. As spokesman wa county ya Meru na atiandiki Meru de Meru county akaunti thingi umaro twire ngare kwere ya mira ngare kwere thakiambi ngare kwere na te spokesman wa Meru inkundi ngutume no kuwa na te county kuwa no ntumbi kabla kuthia makosa atumira antu bange kandu na baba kutangwene ne ya county akachoka akavuruteni antu arutingwe ba county bona thina bamona mono kaje kwinina akia kwa masisi bonde iba kwa authorized for the statement na bonde barie agiresi Ntwethinkia tokona Ntwethinkia kawirwa na kuna ndea kwa dokwera mantu yatsokrata kwi Kiringo kumakangeta riwa Martin, I'm supporting Honorable Mporo because Governor Kawira has been demeaning our Gembe and DG Ntwethinkia resita mwitho. Kiringo kumakangeta. Asante. Kangata riwa na support Mporo kutetea Nyambene County, tuko pamoja hapo. Kabisa. Okay. Kabisa. Asante. Kwena ukikuwa hello Martin, it's Ronnie Mredhi kuma Igembe Central Rojene Ward. Dhiro Rojene Ward, kindly ask Mporo what is main issue concerning Meru County government. Also, how truth is it concerning his son Kipembe being speaker and his wife also being CEC? What is the best choice of governorship in Meru County? And lastly, mbona anasema Murega sio mume. Okay. Yeah, that is not important. Je, kuna uwezekano anapanga Kipembe kuja Meru County? Sasa Martin menya branko ndakwera bwana Martin baba yako alikuwa mwanasiasa. Na mkuru wa tiketu mno na pastor. Okay ndo tuika wewe pastor na rueji. Kana bishop. Koingwa korawa ndo abuna le pastor. Ali tibo. Rogers ashari Mpuru. Na Rogers Kipembe maembe utibu mwembe yombo chiara ichungwa ndimu mwembe chiara nyembe Rogers ashari Mpuru ndo aburi Kipembe na ro chiara yugenda mwempuru tia ina laini ni Mpuru enyo na ndere ngamathira kwaria ngamathira kwa mbetaka na kwa mbagiti no ntima mtu matera ntumo ya babangi lakini utirio
twathoane kwa ndiko county nonja secretary ke speaker na ko ke speaker achindwa kuremo 1 vote ndamwe ntumo na mugethia ngandramuna kweli ngona na nchamba yo mangaria nyenye ntimoyo yes Bwana Martin ni ontebelerie kwa munene wa kiama kia kukia no peo hapana number 1 nonja secretary general ya romba itika speaker atikomba kuromba itika speaker ari SG I resigned after no itakire kondi I resigned mbere nyere konsilio mbere tulinga kura ara sokarengi so Martin so that in secretary general no sio kiama na unte kiama ne uni tuku we party leader no I'm not party leader no Kevin Madinga kuma matate Halaji Mwakio no director of elections kuma boy ndigera wewe organizing secretary wakio hata uma kuma rarienda Sasa wakio hata Nikos kuma Mugambani mwingi so hii ni chama national party wewe kiama kia no peo unde member parliament unde I'm a member nde party linda independent gara kiama kana mbika we yete kiama genki bere no kiama no peo na kiama kia peo kalwa mikuma ngabana lakini president no mwe Ruto kalwa mikuma ngabana senate MCS women rep na MPs yonde nga na tuna uwe ndana makuringa that MCS ndene Meru matino kwa kia 30 kana 40 MCS yes tunawe la yue na bana mobile ndina batatu mobilization ngo tata kuvida recruitment matini yako Kenya okay kile Facebook ruare comment chingi sana mheshimiwa it's long since Jadel Kimza Rua hello Martin and mheshimiwa it is Kimathi Jadel Kumalare at Kajuko Center. First of all, I would like to echo Mheshimiwa Bori for advocating for Nyambene County. I condemn with the highest tone possible the recent act by the governor that she has greatly fought the residents of Mwembe Omuiro through discrimination, where she has sacked and demoted, more so shown a high disrespect to the DG, who is our own son. Kawira doesn't worth to be the governor. Mudarimi Sebastian Arua, I support Honorable Mpuru 100%. Time for Igembe County, Igembe and Tiania should be included in Meru budget as well. Philip Santos Arua, it is very, very true. Mheshimiwa, Nyambene region is isolated. There is no much development, and especially with two last government. I concur with you that we need to separate county. Kwithira kwina Nyambene na Meru. Mheshimiwa, du kuona bowo chocha Meru. Martin tiankwere ankwenda kwera. Kiroto yakwa na buranga yembonetie. Kiro kurubo kwa Martin. Burungu no mbona tuna Nyambene county. Non tutu bengi kinya population yetu tutu bengi procurement. Nyambene. Mudiana Mwembe tu bengi. Kinya gekura votes itu bengi. Na itu bengi kurukia trakanivi. Kwa kwenda kwenda MPs bara elected na MCS. Tukana msimamo. Trombe county. Na Martin tuko na uwa Mbeya ya kwa mwenye narua. Okay akurika no mbele ule antu mukuru na mbelele nene kuraya ati tukuwe mwe kukatha kuna Nyambene county na ekathare kuo na ume ndore ta ume kuma Tuesday to meet the president. Even today I was with him Isiolo. Tata kumitiwa Tuesday Bwana Martin. Na Tuesday nkanjia ndo wangwa beranto in front of people. That party tuko na Nyambene tuko na kuvama. Bwete ko tuko na kuvama ati bwete ko tuko Nyambene. Kaburi yako tuli ya Meru. Wala kuvama daraka nivi. Daraka nivi atorokera ndo movement. Daraka nivi atorokere Meru ndo movement.
na tunyambe tukona toroka imenti Edwin au mokwira thai o ite antu boimenti feels na kubaka dera kwa 3 unte me muchokere unte me kwari na unte no nge wo bunu nkime me kwaria bara mo ko ngampe ba kwa na maru Pama tukikirwe Kimbaba yao arua mama amefanya hii county ni kama kwake amerudisha Meru nyuma. Bishop Shadrack Murongi Kirifil arua from Igembe Central, some former MCAs are angry, they need Kawira than Nyambene residents. Mporo, I'm with you fighting to fight this evil, let's have Nyambene County. Moses Mungadia Kiri Facebook arua but Honorable Mporo, why can't we give Kawira time and see her work? Arua by Kawira Kanya ngweke yonane arua nafikiria hizi siasa ni za kufanya lose focus. Too bad for Meru, who is behind this? Tuambiwe ukweli. Bwana Martin, tuzela leo mwaka anya katwa kanya kuia kanya kwenyangia kanya kubuki into na kurumantu na kura kwa heshima antu Martin we mukuru wena muchiwa nana ukailia muntu kuruma TV ni ara mwekora kuruma TV ni ara waiko ate Martin we mukuru wena muchiwa ku ukona mwekora kya kana ngambera tu akona Martin yoke maiki ombere sore we Martin uwe pio munyambene we muntu kona muntu sore ibo tukona kwende munyambene uni utesore tukowe sore kadura muntu sore sore wana matiwa sore murungu tika wera mwangaza kawera mwangaza tukana no sore arome county no tunambana Martin uri bana kwa kwa akeni bu mwaki utibu project simbo ve kila onza wandene ementi inene ya millions and millions of shillings biashara ya county lakini ati ania ka kwenda ruimbo etegembe ka kwenda ruimbo uti project kala onso ka mwaki kakainirwa ketano kwa mandibuti ya kurato mandibuti makobokobo ikobokobo ka ingerwa ngari ketano kwa zebra crossing mukaba rangi nyente me kwaje ziranyi mako na mitu ngidumba mukaba rangi chiri ngiri 3 ngandi kurumwa ya tumura more than 100,000 na TV live igakarangi para Kenya eti zebra crossing ando waka branch yo kurusana ya kuniriana irangi ko yawaka na waka TV ne aibu aruwe kono kemewe mingi sana ina moyo kono kira ngale kuya rangi kinyambureki rangi kinyambureki the best thing abati yo kira mdracha tena barabara tiewe yani akena weko tiukira Martin weko tiukira wa Martin uyu mweko munjanja muno mtu kudilo kana kitu cha kenyuma yeka ka uchere akanja kuina aita na utelo kunyua kutu kule mweko munjanja tinga tiro munyechi onde cheko njandoji isi kunjaroi lakini raito yao ruitalo ati contractor kunjaroji isi county so Martin mujimwa no kumya report hiyo onde manto yayo ndo kwaria allegations ichi onde wikira gavana Kawira Mwangaza obati kwithirwa wina thai wandikithiti manto yayo onde bwana Martin yangu ndo kwa dikira kwa Martin wonde material na manto yauma kendo kwa practice ya kureto ni county government ya Meru mpya tisa kenadi chakulima ndoza mascavitas na grenda na chiombe nitone na county machija kundiriloji chikuo lakini nitese tangu kugira ya kundirilwe antombe chile iteleka isa county government kwa tukone contractor no kutangweleko irwa turato na evidence ina tape mtu tape agita kwa becha 7% yambi a payment kero no becha Martin na tape mtu mungu ki tuna tape contractors contractors hivyo anaitwa maskini na mtu hayukire loan we no koji bomosho yes tena ko yata na Martin tena ko yata wonte ko inkari nawe Martin tena evidence tena mtu ambile angu ngere tuko kanya moko okafikire geto becha
kinya wenda kuwa uwe ndena kwa mbagetio nambetanga cheve we nambetanga cheve kinyenda kwa mbagetio 10%. Owe na mbanki ni mwinyite kubetara kile itu mwangaru atalewa lakini dhaiva kwa nomorea kadha lokile overdraft ya 4 million kwa 6 million faida ya 2 million interest ya kama last year mwangaru atalewa ya 1 million yemwe mchoko 2 million yengi imbio kuona nothing kwa so watu Meru tutete bukaambia kawira mwangaza. Owe mheshimiwa we contract our county no tango each county No, I don't. Nanti nyake wanti luta. Nantaromba, nanti kororomba. Nyake wanti luta. Nantaromba, nanti kororomba. Nantaromba itara munya, nantaromba itara kireitu. Tidin karomba. Kana maybe kawe. Nenya Nairobi taromba. Kampuni 11 wa koromba nacho. Register of the companies by Nyaya House. I mean the Sheria House. Iko bari. Nakunekere list you. Etera rowa ndene senate tuna tape ile senate arawa no gure comparison puru ne kumnemwe arawa hai watawa ndene nyumuge koti daraka kanywa kawaru watawa ndene muje koti lakini na uwete karama arawa ndamnike ndo kubisia mwako kona ciana bakwa arawa senate arawa ari na uwete karama sisi inyake muje koti kimuikia lakini there's no need unti da koti ni I don't go to court. Again, mheshimiwa, do you realize mantu ya yondo kuwa ni wewe wayaletera. Nonto iwe wa campaign ile kawira mwangaza na no kuwa weta buri wa mu campaign. Wewe yatieni wa mu campaign. Wete embe wa mu campaign ukiwa governor ni mama. So okay ya kwithiro kwithi nayo yoro kwa lunch ile mereji then ithi na waletera. Ithi na wachangire. Bana mati ndo wanga bana ni mama hano ndo mutumareo. Na Mutuma reverend. Really? Yes. Me, I was supporting Mutuma, not Kawira Mwangaza. Support ya wala yake Mutuma. Leje Mutuma leo, ana control rikareji. Kumbe impanga tokumenya. So then, okero ya Kawira kana ukiara je mantu ya Kawira then kinya Mutuma mantu ino ya nonto bathuri na kuremwe. Bathuri ya kuremwe. Nende kwa Mutuma leo, ne munyambene. Ndame ya utatoka noende utonya kuo amwaluga watu ichi mutume mchoro kwa mno mutume nya prisons no twarakia you know na ndaisi mutume noe anandawa mutume na tharike ya uongozi na nankora kura kera ya ithe no ntuthe toro mukoro njuri na taringa thiantu mwangakwa ende ichi mutuma akauka mwanya uyura aita yu mwanga kumbe no urando oh my god. Okay, akwendera mheshimiwa waringire thingie kura no ntoni munyambene then no rena reason bigger enough ya kwendera ki campaign ra kiraitu murugi no ntu mutiani nwe wa running mate yowe no rena a bigger reason ya campaign ra medika lentore no ntu medika lentore imunyambene na nwe wendete kiki ya gavana so na ndi bwana Mati there were bigger reasons bwana Mati yale mix up kitu mwingine ya mutiania ndika mtoro na kumembe mutuma na kumembe kana na kumementi na ndiko misani wate mutuma na kawira ndikira wewe na tutania bakari yoruko wow lakini mbishi ati obwo bora batethia antu betu ba Meru County akyakuthira muntu akuberia kurungama akarumya muntu kabiri murungi senate akamwailie kaboyo mutu uongozi tikwa manta tuboyo onga mauta onga ndanyoro ndaviria kandeve hapana tusirundie hizo vitu twarieni real manto ya mutuma tuokiria antu betu Meru County manto ya mutuma antu betu ka benefit kuma kiri intubira bilene county bimetere central government bigana na county government tukaria manto kaboyo na mauta tukaria manto kunyoro oje uyu manto loko ya Bwana Martin tukaria manto akiangara tukaria manto yanga ndathirwa na hapana Martin twarie bura watethia mutiani na mwegembe twarie bura watethia muimenti twarie project ira we uretete twarie project ira diretie ukirugura lakini te always siasa Martin mtoro kureta siasa ndene Meru County temporonto aburi
siasa zito kawira mwangaza no ntombi ena group era utumira konekera mbesi cha statement cha kwa kirongo na kurumana antu bampono nabo baikwa okirumano akari yao onga akari yangu akari konerengi so matinte ko ndompora niyo hapana ndo yako matini woni nkwenda nendwa ya project ya Meru singanwa shelele chiriko siasa Meru mheshimiwa Mpuru chiretwa ni one mheshimiwa Mpuru wa Bori kulingana na Kawira Mwangaza chiretwa ni mheshimiwa Kadhuri Murungi. Are you planning to support Kadhuri Murungi no tubarua Kadhuri Murungi na kwenda etikia governor no maybe by 2027 maybe county we kwe Nyambene okuringira ndebe yomba kwithirwe takinya so 2027 Pana Martin Kadhuri Murungi atangaza kwa etikia governor and this fairly you need auto timu torowa ni uwa bana wo ukiakuraiza for example Kadhuri yo watu mchamanio keni yantere 27 naandika tukivira mathaele mukuru we naandika au 27 bakaba ventere yamini bakaba very taskis yana baitite anto ba taxi bakwere non to tax ogote burengia mno bwangari sieto cia Meru wa county uti county ngire akia ogoti munene kiringari nkuruki ya county ya Meru mandra baraba nambu nuntu muntu ari avintu ko yonde utikia kuona bigi ko matoka nundikira we so para ko bidi mchamanyo then that case kabuni mwe abu yawe ndene yambi ndene kene ntere now kaithi mane twatwiku uringa taleke ntere oni dempuru Kadhuri na athamiria aitite mwenda antu kiani kia kano kana athamiria ngachokia ngachokia wau ntere ka tu yeguta skezi tunkumane ku why okay kwithirwa uwete kwatanira na murega wetete taskis kwethi ate no I'm saying this no ntone me erenga idrigari idrigari ria tika kwende michamanio kuthira ndene ya Meru aki akwenda kuna heshima iriega ndene thirikari murega arengi Akadhuri kanya akabuthi mchano yawe agachoka akabuthi yawe nayo kimekio kingi na hivyo ndo kana chwa Kadhuri mwera Kadhuri kinya mwenda antu ugaita no ntombi ana baba kya mchano ra ni ana beto watu chiere ndikira we na ana baba kya kwa na maiga ora toro kyo mono ku kana ongeto ko choro ku the best thing non tu batanga mchano yedero yayo tori bakuthi mchano yo mera Kadhuri postpone mchano kimekio kingi kana kimchano mutwate kayore mikiduri kato wiki asiuga kato wiki yagoji kato wiki timau lakini ndene Meru town kama tukavivia mtu kwa heshima bati tuko nando completely yes okay kile Facebook Joaquim Barrio Henry Arua Honorable Mpuru wa Bori, by the way, where does Kawira want to take Meru? Where did the rain start beating us? Is Kawira perfect so as to point fingers to every other leader? We threw Meru to the dogs. All we need is sobriety. It is too early to politic. We need maendeleo in our esteemed county. Chris Muredi Arua Mpuru is right, Mr. Martin. We Nyambene county, we have 5 constituencies compared with Tharaka Nithi, only 3. Our population is evidence. Speak Honorable Mpuru, tuko pamoja. Anthony Keminga, kiri Facebook still, I support Mpuru wa Bori on matters oversight. Governor Mwangaza must account every single coin spent na aheshimu deputy wake. Murega na timu yao sasa wamekuwa wakubwa kuliko deputy governor. Kwa inaongenwa wetu wa MCA Mbai Mwirigi Arua governor ni mama rekana na Mpuru mwire nkumukethia mwire muchore wawe kuma South Menti alito MCA Mbai Mwirigi nawe Kedvin Kome kadhari Arua Honorable Mpuru wa Bori is a great leader whose matters Meru County objectivity should be given an ear. So mheshimiwa, you know, kinyauke wa kampeni la
mtungi maybe wa muchumbura in a few months ake agukumete no kyakwitwa tika wero kethro arikuo 2027 ura wa campaign raringi are we likely kuona manto ya ringi? Hapana Martin. Hadi manto kona kama Martin. Martin kake maana waka campaign na mtu tukarite nduru nwe. Na kambi na tongoria babwi. Ibo akarite ndina kawira by the way. Ibo arite kawira. Mano. Eitenera campaign. Na rokire Bible. Ore mtu mundume arokire Bible. Ambira ke Mungu general woni ba ko ndo Bible ka tumikira meno jira gerite. Kwa hiyo ukiaona nafasi huu ni huu. Ipeo. So natakwenda kwa Martin. Angora kwa anto support. No kwa mero ndikuwa tutekwenda siasa. Na Martin ndo kwa naonika wira kumara kuma Senate ndari Martin. Walioma. Ndari ni onda ya kwari kimbe kithiru. Rena ya kiberi. Hari kwa mwingi. Martin ndaria ndakirire na mheshima. Lakini ndio mheshima watu kanende simana nangu kwa Martin. Nya atembe simu bwana. Harana kande kibwa, wone ndike bwa wone ndimukuru. Wone mushia wone ko na mwekuru wawe. Nana. Ndike bwa wone kawaida. Ngomira kwa tanyo mbele antu. Mwanga maro wasto kama na toto watanyo ntara mwana wata kana mere totoka. Kadi maiga na watene te nyonto. Para Martin. Kaji yeren ndwala, yenda wata. Martin. Da ni antu ni maiga na watene. Ile maiga ya ndwala utebya kuruma mwembe wata ibi nenjomu mutena kwata nenjomu ego karra mwimenta kwata kakwara kanyuma maiga ego aminkwa no ntombi kona cionde Cia Meru utete kurira ile tikurira ne iyo uko eventwin ukona muntu tena kantu nyanduru akomera kuruma ndupite ngabana ngabana muvura kura girimana dipite ngabana omudhuri ndakura ngirimana muntu akomera munhu wena ome kiokere guru Genesis etwira muntu wenthe uria awari to ngaira lakini akili ne onkorone we ni akurana rucio na metero na munki bakungura rumwe sio tini kuoja Genesis kuwa maandiko my friend Kimathithibu alikwira wabwila sana kwithira uri MCA non to constitution yeku yonde ni kiri 15% ira yotumwa kiri county na utikwenda kumenya 85% ira yotiwa kiri national government yatumikate takwatiri kimathithibu ntimo chokeria ndikira we kimathithibu ngocho wake kawira mwangaza na kawira mnakira ngweu na ndo vingia kawira amwangweu ndawirwo muno ndikira we amwangweu ndawirwo muno nikenda menyo mwaraidi I know kinyana ati kwa kuruma na ilumi no number 1 ukaenda kuandikwa ukaenda wona ngweka wira nduma mpuru abarani ita TV nduma mpuru I'm telling the truth the same week ukadona ngwe ibana bandiki banduma koki mandi wote ndume nduma mpuru nenya dhewa tilongwero hojo mantrezi lakini tozokeria so after kithurano mheshimiwa kienda tuona kithura manto yayo ndina ya umiriri after kithurano kia 2022 burakara ndi na kawira kwaranire burari na kawira ringi gavana Martin kuma tore kuthiria kithurano tutagarandi tutarombera appointment turayumbe safari dhano na turaya maita yedi Meru tuchoka kututagarandi putamona no na atwira atwana tukea twachoka ringi twachoka ringi samona no tamuria tumi no member of parliament hasimana noe tamona tutamona miaka boko Roma ya untamona ni mona TV ne umwire antukwira ya wikiro utengi ya kusoa ini watini kukwira utengi patini okay. So mbunge Dan Kelly the other day akiaria na ako awire wena support Governor Kawira Mwangaza na ngoira akurita na umwona kinyamu njire kithima na uko ake somewhere I think kware Adiro or somewhere Adiro royene was it yeah so still Kawira na support ni MPs bamwe umwore kumwe Dan Kelly na ongere ku John Paul na tawire we John Paul na tawire atena thina nwe
na wira kanyogawe kuringana na mantu yari kuringana na mantu yari atina thina na governor Kawira na ngero kumwe well rungirwo no o John Paul na ugire atira uatharani kana John Paul atira uatharani wa mugira kanyogawe kile na ugire omura chokora rengi kile na ugire atina thina Kawira Mwangaza mwene tasokora rengi ni ati umire chokora ni inda kwati na ugire kile mtu mume na kile to mwende mlo mbunge ito mwetikiti mno ya uli mwende mko nekwa kinya komenti kile arutere na mbele ya kuwa na umbera ndawo ndo kina so tago ni kile na mtu mko newe tento akiu tunawe shabiki wetu munene sana nteria cha Nairobi etawa mzee moja arua Mporo is a real warrior. I really like his ideologies. Kawira Mwangaza is now going overboard. Please don't even want her in Bore. We are tired with her leadership already. Lack of respect to leaders lack of respect to leaders deserve kiberi. Akawasalimia Mporo sana. He has created a market for Iberi too. Whatever was being bought at 5 shilling is now at 50 bob. Today I'm watching live. Aritonari Dubai. Kiberi kana wewe bwana. Asante mzee moja arua Dubai utaonera ari Mheshimiwa Evans Mawira. Majority leader. Hello Martin, we are watching. Tell Honorable Mporo to stop the incitement against the Imenti people. Yes. We stood with Honorable Medeka during campaigns as UDA. Mporo said Kawira Mwangaza tosha. Why is he now coming with sub-tribal politics? Secondly, Honorable Mporo is elected to represent Tegani East in the National Assembly. Why doesn't he question president when things go wrong? Ama governor too die akona makosa. Why didn't he question when our son PS Gitonga Mwambi was moved from the irrigation docket to environment? Has Mporo spoken to the deputy governor and asserted that his car has been withdrawn? Bwana Martin, tia nkwere. Majority lile mchoro kwa mno. Ndime kwa jawi ndoku. Nenya kwa lekero kama baboro ko mtu mume, temo sakrio mai. Lakini kaunti ya Nyambene ireka lwamerwa ni Mutiania West, Tigania East, igembe Central, igembe North, na igembe South. Konsorti dhano no mangato nekerwa yo. Na ndro kamerwa mwankanda kimupia na kamikishwe keya. So ina mawira ote ukabila nabwo katuko na Munyambene kinya wari congolized ya Mutharaka. Ndikira we no number 1 baraba faindika ibabu mawira antipayment imete papandika itakeretu imete papandika itantwangaine imete papandika itamwiraria imete papandika itakabele mtumijewe imete patula upandika na thaibo papandika ntu Kawira Mwangaza batu Nyambene tukwana county yetu nekera manto kwa threatened ni antu na matisho ya vile na mtu wa mireta ni kanyoka kwa Mpuru na mbugire au mandamano yakajirire Nyambene ya Wete county mwangalo to yake yakwa garia tunawe yaru twakende na county Nyambene lakaria na comment no to leto kalwa mtu twanje kwa county akao niambia kula kama kana kuma Meru ya badara ka Meru batu na kuma Meru tuta Meru batu mimi amoro da Merian ndio Nyambene nonjije ke pande dai. Lakini mheshimiwa no tunkumnya duize sheria no turi mbungene of course no kumnya county teme yako nankalero yani mantu ya katibe no mwanga katibe ne kwa proposal there's way lakini te yake Meru ya siasa tigani ya central here twanikero ndio tonyongo twanikero tigani central district ndo siasa totia bangi bombe batena sio nyama kwenu ele nini ntuambi ntu siasa ya tonyoge sheria iranga sited na district mbayo so Kenya county kula dai kwaria utika zonkorota woni ikabwa na ilipo ntu kana kuwa kenda ibwa antwatiani na yembe oeto muyembe ringi kana to mutiania ito Munyambene
Yaba mutharaka wote mutharaka nithi. Nikienda bwa na ikabu matini. Na ya bwa majority linda akia kuona kweli obuto na mali kurukio na itu totongi. Tuwe na kaua, tuwe na mayani, tuwe na mpempe, tuwe na green gold. Mira, my friend. Ute countingi igatonga ya Nyambene county. Ariko uri atiri ketho kwaraniria na deputy governor menyaka maobuna chuni ngari no tukuringana na njuri akawira bario county secretary, chief of staff na ministers bakawira bakiaria Friday bawire no rongo tingario governor deputy governor ngari yetire kethirikari ile akawira ni otha hizi kinya ma CEC na babange wale directors na ma PA kwa thai okinekara appointment letter ojena baro ile era appointwa na resignation no tunawe na haraka usai na kwa ndugu mangwene wacha na resignation lakini tena date nduko kwa sakawira kidogo akanika date uko resign mtaka mtu evinga tali resign ibo mtu alileka TV ne akiwa awote baro andika lakini bali kuona ni obona andikete na kasaina ya saini ntu kura andika wa kukinya ntu evingia utingare nyo no ntu me ntu evingia te kuraya bwana watu yembe au okwari nwe of course akwira na chunuro ngari kaina ngari kwanyo atina ngari thirikari lakini ngari wewe ana ngari yacho tumira atina ngari thirikari hakuna ngari yako nayo ndio mheshimiwa kumbika babu wabukunjira rumenate atika gavana na mwini bwana Martin Otero mnato kuunjira kabisa completely na mtu wangu mwanoko ya kuraidha wona kuma ndo aliro ngari kwa njia kwarua ngavana watigukira akaua manto weba kwaria yorongo utio mamurio ntwethingia na ngari na nioi na ndereba nweu ntwethingia na PA wawe nweu na ngari nioi ntwethingia na siska yewe nioi na ndereba ya no ntobetera ukira tuira bu nito ntwethingia batira ukira no memu ne watiraria memu ne we ntwethingia mtongai au ko ngara ngai. There's a very big difference between Twethingia and that lady. Twethingia mtu mulungu. Ore mtu masinema. Atema kwa nana. Bishop. Yes, bishop bwana. No abatithirie. Okanisa yake. No abatithirie. Harusi riku. No avikire. Tu atoni. It is my bishop. Ndimukabere kioni. Okay. Mheshimiwa Gichunge nunu. No misie. Arua, I concur with Honorable Mpuru mia kwa mia. Kawira is using we the Nyambene as tissue papers. Kutumia kwa campaign kama DG, then after getting what she wanted anamdump. To Edwin kiongozi huwa anaongea kama nani serikali ya county akawa I support Mpuru lazima kuwe na Nyambene county. Naitwa Gichunge Nunu Junior kuma Akirangondu ward Igembe Central. Yes, Gichunge na tubakwa. Na tubelete antubeta Nyambene Mpuru Kidhimi. Na kwa dokwira bwana Martin. Itoro mutiani na mwebere kathira from today. Tuwa Nyambene tuwa mbere. Mente kumbina dhine ya mwena Martin. Antuwabe mente kapa tukailele mtunambwana tuwa Nyambene tuwa Nyambene district. Ndizi ari umwe. Iko ina Meru North. Tuwekirwa Meru Central imenti. Kwa Meru South. Tharakanithi ya tambu yumambu. Batu tuwa Meru South. Tuenda wetwa Tharakanithi. Nuntukonti siete. Batu tukatoka ilelwe ba. Kwa tuwa Meru. Anto batu tuwa Nyambene. Tuwa Meru. Baba tuwa very imenti. Na ndipo tukanakwira ngo support bra Gichunge wa ati toro minto Nyambene. Na Martin miari yangu kwira tuka county kikero tondotete na kona ikiria. Kinya karinga miaka 10 nyuma ya ikaria. Na wonte kona kiringa miaka 10. Ndo ko propose leo ila inini. Na natu wakarandina leaders para elected. Oroka rega nkambwira kamera ne au nda evidence. Na rero twakende Nyambene twamwira wateza Meru ringi kumeruari ni atia Nyambene county. Then from the process
antu wewe ngazite ndiye kwa sheria nini wewe tuna gavana utuwe gavana wetu kama yoku. Good luck to me. Yes. Okay, muchoro kwao kuma event ambira nkamwe tari itwa ari mbere nkurie kwethirwa kakawira aku mismanage kigina kya county on behalf kana Antone a event. Kawira ngwira kurita ri kakwinde ni event yonde gutangwe kankwenda kwa siri event yonde gutangwe kawira family gutangwe na ageni ake akuzana kwa kuyukia mwiku watu wale supplier mwiku nwe contractor mwiku nwe kila kitu mwiku mu Kenya. No, I'm saying tankwa for example on Trambon. Okay, Kenya mtu wongete mu Meru mu Kenya. Kenya mu Kenya. Kenya we na ndakure. Mbikira we na kwa tunangire kura. Muntu tambiwe former MP onyumura wa Omwangathia MCA. Omwangathia. Biwe history ya county yonde ambeke ndareni au na michi. Biwe history ya county yangu kwa siri. Oi kwa kiwa county ni thukite bui. Biwe na kwa ongugi ikabara Mwangaza. Biwe resigned. Completely kwa mudanyate ati. Alwa no. Tebo tori ya kiretu. No. Tebo tori ya munyongu. Biwe alebelero ntu baibo. Kera we utengo gene. Nokwa mcharo ngirima na ile, wati mcharo ngirima na ile okana ko mwekuru. Nontu bambi, nontu kwa kwinjirene. That means county te bui. Inda kwerowa. County te bui. Kaunti kivile kwa kwanza kena mtu ena control speaker. Tuna speaker maana mono. Unaweta bundi. Bundi kai mtu utwere ndani ya county na kwamba me control. Kwa mwanza ndekuwa. Ina kawira bakutana na bundi. Na ba itabundi teto ntukengi nokora ndene parliamentary yao. Nokora ba murayo mura. Solution yao nokurikana bwa mno. Lakini tukwatiri uwe bundu no tunuisi story cha county eje no twere ko kumetera munya etara kiretu na gitarire yao na gitarire ya kala Mwangaza watera for the time being Martin kila kitete kumira tunauwe ukakwa mpuro ya kene Martin ya kandene nontu ukyakuona Martin bura wundi na group ya masisi na group ya administrators baba ndene county na tiwa tempera kula simu ko viru pesa kula sima ote process matini nyewe wa mwene becha kuche banki ote zake mero betoka na kacheki bwana no kande kwa meno so kwa sasa no meno soka si is ba ibo ba Romeo bakiwa no rongo diji ati ngari echo the other si baba kabara wa barie koinya no na no mwa I know I'm no wao kabera Mwangaza na ibo twara bonde no tutrarie na clip na ndele TV je ya wero utwe yo motrarie kwanza kule bweko vya kwaria bote te kule motrarie kwaria awanete ai ngai ngano kana uganya kevi yaki so Martin ka county meya kinya kupangwa kwaria mbona tena makosa kaka ndo project yawe kwenda cheko na kuduna kwawe nondikira we neno mwankari kana kawera ikwa ame ule nkamutethia mtu we kwa akwaria huwa naye gembe no central nani kimathi chinwe kana misikiri kana kauna bicycle kakapena bicycle kata wakauniko kabako na kabako aisho kameta kurukie 10 kimathi kinyaka bwambwa tolete my friend achindwe kana atina nduru kana very bright kama the school nyasa yako kiria inde soko wewe kave mama wimbo kave mama bwana Mugambi Kefas Muchana Arua Mpuro is untested and certified egocentric person mutu binafsi ibokwira. According to the governor, according to him, Governor Munya was bad, Kiraito was bad, Kawira is bad, the fourth governor will be bad, the fifth governor will be bad. We have seen him fighting Governor Kuti of Isiolo, Governor Mudhomi Joki of Tharaka-Nithi, Governor Mohammed of Marsabit. No governor will be good to Mpuro. It's like he was cast with war with devolved units leadership. If he had a degree and was elected governor, he would still be fighting his shadow.
ndente mama chokera ntu kumenya ne sorewe tianga mwende nchamba mea ntu kumenya ntemeo mochokeria ntu ndina sorewe tianga mwende nchamba uri kumugotha antu ba Ethiopia ba Moyale kada antu ba Isiolo kada antu ba Tharakanithi kada ba Meru bobo ndeng kada ndi nchamba mochena ntio chokeria ntu ngwichi timana. So mheshimiwa, uhusiano bwaku na motori oku Daktari Mutunga bukariate? Oh, number 1 super. Una Mutunga tokario crowd ni kuwa tofauti. Una Mutunga tokariojo ine hivyo kwa na imeangu mama mwete kwa ine hivyo kwa na mama mwete kwa rwari ruraro yoro tekuwa mheshimiwa iboro kuwo utekuwa uno no matiko ne woro naturally ale idugera iboro kuwo Una Mutunga tokario ni antu bara kiapa kwa patiko watanira hapana. Una Mutunga auto completely different between me and Mutunga. We are very much together with him. Ina thina yumite mantu ina ya barabara mantu yale kidogo sana tia kunde yale ni ibantu tu siasa tu ya umbira kunene wone antu ya nene lakini baadaye tulia kumeanga bado tulunganithia then you forget about that one. How about you forget kinyama antu ya ngiyonde to buatandire na gavana Kawira Mwangaza kenda Meru ekura wora ukwenda tiania kura east na west na bwana Martin wonde na utete mutiania number 1 na mutiania kama mutete kwa lazima kwa vyovyote vile ya thende na registry nyamwerao bikinduri death na birth certificate vai ndete koti ndene bikinduri vai ngwana kwa KMTC document kwingana ikothonda kwa vai ndene muthara vai ngwana kwa kan GSU training school na ite mobura nara Rwanda keto kala ngombe chito na ite nara vai ngwana soke Kengen era ya urele ndo ya urele of course lakini kwa ambegene mama ya choka ndene Rwanda muthara ingwana kwa kwenda branch ya TT Technical Training Institute ndene ya Karama na inkwenda skulu ile ya Mikidori yo miokiri inkwenda kithomo ndene tikani east kina mimveu turaje bishamanyo muno muthara nenya kutoka je next week emanta kithomo na kitogiri kithomo ndene ya iriaji inkwenda barabara cietu ile chaurire muno for example barabara twerwe yo ya Mikidori kunota Tithini Road contractor taikira lami na nene lami na becha ina miaka 7 years na president mtoto ka ana miaka 1 ataikira lami mitemwe kinywa mnenkera miaka 10 ataikira nya nusu so ni kwa revoked na yatangaza June tende ngejaro fresh ito kwenda kugeria bora twatethia antu betu mono antu batigani isi kwa jumla kuma gaitimo nkaruguru muno Karama tetudidi ciao ithaka clerks bonde ba sorry ba balance twasinchiri atotandila mweru nekera Karama ekomba kona tetudidi muthara ndathiri manto yayo ya miunda muno nawe tawavinya avanja kithare na bore nani twetina maburo nontu ndilaza tero mweru atumweza murithi na matu no mate viantu sangatha nago itoki ucho nago ito ankamia ituretire ndareta ndilazo na registrar kuma uru tetondide chegro Mikidori ti uru nekena mtoro kuma Tithine atikala thine weta mwanka wa mwanka uru Mikidori akayokirio chokari to alonzo kime kithiru ituranjiririe campaign ori bise mantastima muno last mile na tusekirete muno kwanza kwa Mikidori sikete yocho
twachikira eliene nyingi twachikira karama twachikira biridi twachikira gaitia mulika arako uitwa lorie na wachoka kwanza anda uloke venguichi ge kuone meters ila ngwikira ntu ndikira kamita ka globe mwe na ni free na we 10 shillings per month ndina kwao ukitaka kuonia ndiwikira globe mwe kwa ekuru ndiwikira mtu kuiweza mwekuru uroti kuiweza globe nimo ntandikira bilongano tene ukaona ara ugekira kamita ugekira 10 shillings ka 20 shillings wile nako mweri umwe ukaona light ino mheshimiwa ndaba ukuthikira kana ndakara nkuthikira u ngwira cio ndo kuritira tigane east, which is a very good thing ukuritira antu baku batigane east na mtoro kari ndeme bi are supporter wa governor somewhere are tira ngwira cio ndo umbeta kurita no to te muntu we owekera lakini wowe urejire na kebiri ureketha governor Kawira Mwangaza kenda atikombe kurita ngwiburo wo kuritira tigane east oni nyanga ekethwa my friend kwa zero mbo bakuruta ngwenge ekethwa onde ekethwa unto wekethwa miaka yonde utimo kanti ekethwa my friend na bandu ntavire projects vaitore au na maburito wa branch enene mno barabara no ndende ndikiro tetendene barabara ije kuma aya muriri emuriri wote isiolo yani kerombesa barabara area ekuma muchimukuru KK kaliene mikidingas mwanka gaitiaja mwere mwanka katundipu inambesa iko maramu barabara area ya kuma karama baranga karazirundi mwanka sivitari ya mudhara wale twaviria tukira maramu toka bridges chonde so sisi tuko ground na kila kilio kila kilio batu churi tukaudiwa 2027 akawira kanya kinyawe atire amirungu ukutira tubati east uninda kwa tire bwana Martin ntina vile na Kawira Mwangaza katera jima na tufanya mbene no ntumbi kubutana vetu baba tu na project met bareba tu kuna project na ile ite wetu ya kansile segondo kuna ndikira we tore kirugo kama mwana mnara wele agaiti wanwe ndikira we so batu tuna ndo na Kawira Mwangaza Kawira Mwangaza kuna kwa munyambene Kawira Mwangaza leko ya mwanya mbele kubwina rwembo na nguinda ya ndikira we kale aito malaika menya malaika we kana nguinda ya na masisa battery ndikira we kana watu kwa ilelia mheshimiwa uwoku anarabutire wa kumanya mbene ariro barua ciake ira andikina cio tichama barua forged ibo barua ira ya tumi ne county public service board nibo ya wa so matini kiole kimwe matini wendene weru TV miaka kweta na tandatu nene weru TV mwaka ndikira we na utura weru TV antu wanda bakwende to kuruta ngore na weru TV na ngore kuruta cio kwanto basienda na bakowirwa antu utena upendelea miaka ino mbuli shiri bakawira na kwa shiri byako na byamiro kwa shiri byamiro na nkona no kubalance kwa bati kwendele kali ndikira bana matini ku Meru ne korivete ekona obo wono kumba alafu ndi tusoka tukira MD ongi wa weru TV au wote na document na kuruta ngui na document na cio pache mantu ati misi ni okora itonga uti documentatio andikiro munya ari ida crédito miaka 10 ati ya kawaida na ile atina document non tumbi non toragi ni government uti ntukenge baba kawaida document kwa enyo naona nilie certificate Ciaca Cia degree si degree na mchezo tibekibo kwa tu degree kwa kalba yende kinyaga cha mchezo no urukele aure so mutano babutire wagembe north bwana Gitonga kubu bamurute kimakosa nanko ndagura bamurea Kawira tuobutire itonga butirwe ni county public service takora pawera ngabane ndio ndene county no president wa county
no CEO county utema antu yomba kuthika hate kumenya na hate uretwe County Public Service Board ni independent. Ni independent lakini kulugara kile ngabana. Tuna uwe. Nubikira we. Ni independent lakini kulugara kile ngabana. Metu isi mantonto tuende county nya batwi. Kinya mutine ne county ya kawira twiko. Na nkendo kwera uwe nyumba yekwa county la yako kinya baba yanwe kinya mapie yawe. No bone mrangonea. Inda kwira wa. Ko kawira tiwenka. Tukulithite. Story sio ndo tunasio. Nonga kabuto akavida. Mheshimiwa ile ukororeka mantu yayo ndi kuringira governance yetu uwe mporo akaya kuveta ri mukudira my friend matini yangu ndo kwa shiri mporo akaya kuveta me matini teveta ira mantu teveta ira rongo matini undeta ira oma nuko na muntu amantili muchoro komno vaya kwa TV ne ngona TV ne akiaria awan joni cheke ile ke nokora joni cheke ni ara kioma nondo joni cheke ni wani ko tera mporo tuma ndilewa engere kwa niko vetera kawira engere kwa kania kwa joni cheke na vete kwa heshima nondo kia makianjori inyamuite kitu ne Kenya na Meru na ngambere kwa makoti leta kirembi kenjuri lakini kama njuri kaya ikatagiri siwe mporo komboke mori yonga wele muntu ko njoje ndonde yake nkomboke mromo kakuronje barumana so muntu kana kwa mantili nuntu mantili imokoronjuri nari nantu bau belewe so matini utile mporo akira ya Meru kabwa para matini for example kwa roida mtoto Kalembe reforma MC oroire ara ugere utemu si utekalengeti kandoni katula kwa naome kanika nyumba jujule ya emuchi nataramina ala wote muchi utekwa na korea yo mutiania yo muembe kana yo movement so matinta pro na ando na mtu hapana uteyo matinde na ando na mtu ndo ekwa ni antuba Nyambene county kona community itavuke nyeri to lezinchirie kiri SMS 40188 kwimo moira bera Martin tell Mporo that he has serious phobia mental health with the governor of Meru. Tumemjua mpaka sisi watu wachuka. Mporo is angry in politics and as he looks, tell him not to mention Tharaka Nithi County as he talks. We are much disciplined and of good motives. So long as no politician of Tharaka Nithi County you invite in your panel, please keep off our county. Tiang puere Tharaka Nithi ntiwa ikagetwa. Nonto Tharaka Nithi ni antuba na heshima rene mno. Nenya ngaba na umbo heshima wana mbogo mjuki. Kabanya baisi ntiba mbogo mjuki njuka kaya kibatu. Akanga bale to for the time being. Mbogo mjuki no ora kipindi kithiru. Ndamona mbika kotine. Na achoka vindure gamba. Nengo mchikira nkavo. Ndola vindure gamba yakwa. Lakini nkienda kuwa impete Tharaka Nithi heshima. Bwa chokerio chore mwenye. Yes, completely. Una mbogo mjuki we are very okay. Yetu nyenye chai. Una mbogo mjuki tunachore. Meito alenya no mbunge. Kwa Tharaka Nithi utiro nkana kama kona kana example Tharaka Nithi. Nonto Tharaka Nithi ni very comfortable. Laito kwa na uwe. Tumo na Meru. Noteko furugu chende Meru, chende Tharaka Nithi ile chende Meru. Nontombi Tharaka Nithi no mrekende na imenti. Na hivyo tukana watu kumara ki imenti. Tumotie kwa. Yeah. Tena ni imenti. Yeah, utipangi. Kante kuwa nankela kuwa. Mheshimiwa, we know uri mutongeri wa county. I think it would be responsible kwethro ukiwa ta subtribe weje kwethro iri thina yerenge. Bwana Martin utiro kareka kuwa na ngachokera mita kuruke 40 Nyambene ituko na county yetu. Ikenda to torele. Nyambene ituko na county yetu. Na ndene egembe central tu na konsusire. Kuto katore dhambatu. Itu bengen kurugio Bwana Martin. Na county hii ndio kumpura kwa county. Tukimo ke president. Tuende kwa IBC.
president ko Ikwembu no county sorry akaokira wangu mwana personal awe yauwa twata kwaida county ya Matini fainda ikimunyambene nyete impuru nyete kinyakwini nzotemo na wagana kwande kwa Matini maybe Rogers tukwe mwaka rombe tukia governor ina kino kitalimo amen okay na ntelaga aya kile SMS bado umuntu arua mpuru anaongea ukweli kabisa. Gavana Kawira Mwangaza anatumia watu wa Meru vibaya ili afanikiwe kuiba mali ya county. Naye kiongozi ni okay. Aya. Hello Martin, Mpuru alisema Munya ataenda na alienda, akasema Kiraito ataenda na akaenda. Mbona tusiamini Kawira ataenda na yeye ndiye worst of them all. Martin, tell Mpuru that okay, I support Honorable Mpuru. We need Nyambene County like yesterday. Mukaria Patrick, Bwana Mpuru, Mungu atujalie Nyambene ipatikane ni tonga kuma Kalankware. Hello Martin, nkiedheria Mheshimiwa Mpuru mwire tunamsupport kuithirwa kwina Imenti County na Nyambene County. Martin, tell Mpuru that he is serious. Okay, ini account mate ingi. So Mheshimiwa tukirekana na mantu ya county kidogo tono tuachokera ringi wathuri kiama yaku kire Azimio, right? Hapana kiama kyako tara Azimio nyenda zina document Mpuru zote yari kwa Azimio ndarere Mpuru nwe wari kire Azimio. Yes, sauti yake ne yari kire Azimio. Yes, ndo tunamba kinyo watonyekera wasa document ile para me kwaria mete borowa nero zendaraga ona ndo kwa independent na muchoro kumunya atarena thine atarena thine na mantu utege atara thine munyate problem nyingi munyate thine munyoke umwelewa imtote thine nyingi ati mantu mengi na ntuwe tu bad wa mwelewe uri muritetene na tuleleana na twatana tani mudona ba Kimeru twatana twathia yeu so like no ku regret kwithra maybe wa campaign against Munya 2017 no ku regret kwithra wa campaign against Kiraito 2022. Hari won't problem at all no to woni kumenya ya munya yakwana munya thai mtu aurugete muno munya thai relax nyakuroa kipindi kama 5 ikurukake ibwega muno na antu bakora changes you no to nyamura ida munya thima ndama ingiwe kinyamure mantu ite akwira nke irubandi na kina ugire goro kanywa ka mbo tv cira iko cira mathikone harogire wairu thari na mwarimu ake akwinga cukuru atira kirathine no ndo thari twa icukuru yingi eruro akeya akia kuthomithia that means akaramba itika ngavana 2027 kanywa kawe aragure uthikira statement yeu mwarimu cukuru yake akwingwa ateta kirathine kurutana lakini kia kurugurwa na eta kirathine kurutana igwate ndoro mume matiri gwate nwe wa campaign la 2027 no igwate uwe okay we juno Ciaca no ntaura bubuwe okay sawa so nwe wa campaign la 2027 munyake akoromba giti no tuba project cia wiran bichi idan bichi woni cha kumeyembe imenti tiania onda mwakure kwa and then ikuyukia itara na tambere wambiria ringi ndonwe gawa Martin menya tomwa kandwa ite ndo Martin kabwa Mpuru na ndo acha mtangu Martin bwana mantu bona Mpuru kona ndwa Mpuru zibare ndwene bwana Martin uti ndwa nweno tunambwana akatha kitu tanguri kuonekana na Martin uwe mtoru mwenjoka ona muri akabongoza akabali yoka
ati mimi siwonte kona kwenda thina na tendo bakalo lengi na matini yangu kwa chini wowe tukaria matama ingi watu watena kaunti yetu kile kura koko beka matini kwa antu bayugo bakaja kuranda nambari randa ntwambi ntwambi cheisha na kacha mayani na kawa yetwa ntwambi cheisha na kacha mira hiyo mau ya kwamba kana piga mna woko piga bupul mbike matini bechi sion kakichi yaku igana na nyamene county uti county ngine ne Kenya idena mbacha kuruge batu kumuntu kana kwa matini wowe kinya tukirwa ndoi turwe na maromba tukoromba ngaite mwana mwana ntebi. So tukwira president ari buri sometimes last month I think Seneta Kadhuri Murungi nawe tere munya na uwa munya kinya na bati kwithwa ari thirikarine no tukirito na erete thirikarine so kinya munya mwana omeru imutano meru kinya na bati kwithwa ari thirikarine je kinya kwithwa na ari ruterero rwa Azimio maybe you kwarani na president no ndinkwani bo itaitana na president bo no isiolo ndo ni bo ari na Gachagua the other day kwarani die manto ya munya anyway mano to kwari mno na batena thina munya na ibo mwenda na nya munya na yite kiamene kia UDA ya kia Ruto yuko Kenya kwanza na pia ni wewe na munya tena ndo nabo na munya ngona tikiri kutikare wita na rawa tiri kile wita ri kaza ko tangwena bo kaza tangwena Raila na ibo ntu wota una munya maandamano ne uramona hati Kenya maandamano mtu mume na mtu mudhomu Gachagua wire baraba support thirikari bo bakona itiba mbere so munya maybe atena kanya thirikari kile tumugira support thirikari atona ngwe ne jire bere ya koti ite ya kadha na ile bere koti ite gamba utethina leo munya kwenda ngwe munya kwenda ngwe lakini munya thirikari ne munya to ati kwenda ngwe buru completely na hivyo ndo kumenya uni lakini ya thirikari ne yes munya thirikari ne nguruge bange bombe no tutai kwenya comment ikari nduku kumake munya uti ntoi ku munya ale akibi against the government hapana tena mwanasheria naishi kubanga mantu naishi akabudha yaka boka akabudha yaka abwa basi wamwende state house maybe soon completely yetu wamwikia wamwende buna nyeto mwende kwa dharura uweke na ngampe ndo mtu okay buna to udari matini to mwaka wanekana bwana my friend so kawira kyo kuringira thimuthai governor akwira na kwenda bwaria bure kania utiu no wite kwaranire ne bimwe kawira nyente miyukia enduma akwenda enduma buchokia ndo chienu thiri ngwataniro achokia thiri na mpuru kande kiwete woni nacha kina magarena mbechire chena wa ikiretu murungi chenu munya magarena tura kwa gairio ndene Meru yonthe ya county iribe county bi tere le munya magarena wa itere kiretu murungi magarena wa gairio kiri wete bionthe yale irio nya byanje tu au na bangi bakira tara dinya baskiri magarena ndikira wo aviruka kona cionthe nyegembe akenya tiane te imement magarena kana irwa tu irio bia na wa magarena to nabio aringiro teke ngeje aringo teke iwete bia aringo teke muntu wende teke ende woni ambite muntu ndo bia we ngale to bia wete woni for the sake of peace for the sake ya Meru County akuringire di moto ibonto nkeviria finish ibonto nkeviria manto iwete nkenda kwera makarena au wete ukarekeria elela ko fetela ntapate na mauru elela ko fetela ntapate na medho elela ko fetela ntapate kwa weta mheshimiwa we munjiri makarena tuna imani na uongo ro kuruta nindo ngimon kuruke kidhimi na amiri wa kaide tie wewe kiwete kina into kina kiwete kina mali yao kuna watu wanao ba ukwa
na bakwirigirite uwe ubaikirie lakini kawira Mwangaza na ndemera byo ala kunekera makarina ko makano te into nakyo ke banekera imbya kanekera ingwa karuta ndia toka ruta abanekere so bonto kwa kwatiri uketa taraka nivi ibwete byonde iba kona ba benefit kuma county wote zero the same uko moja Machakos Nairobi kwa Sakaya iba kwa benefit Meru county hakuna kabisa yako konti ali akabira buru ntiari akawe wori kote kurikana kitu mungu na mbete twari ndaria na watu karimu dirikane na na mudiriga twachoka kwaria na withindure gamba na ngwiria Kawira the same na kiretu mzee uni mwendete imukuru tu vena kiretu murungi imukuru Kimeru na mukuru wa heshima imukuru kita minister na Kidhumba tatu ya senator ngavana wa Meru county and retired officer kote hapo ndio kiretu watu. So mheshimiwa, we know kwina tumi kinene sana kia kwithira kwina ngwataniro ndene county ya Meru, at least kienda kwithira kwina maendeleo no tutukia wito miaka 5 maybe ikathira kutengwiriti so for the sake again county ya Meru, for the sake ya witi na mbere ndene county ya Meru, Kawira wito tita kwa wekana kinyo bisine ka kinya mukawe na ara wita kana we maybe you initiative umwite uri ngombisa kana kuri ngombe video bando kuri ngombe video ntukui wanteringwe kama tege bombao bwariria ngwate bwariria witi na bwariria wakawira kurekera umuri kwa kuri ngambia my friend expert kinyo kuluke kwanza ukapenyuka kidogo aise tu akiundungiro wenu na tena utia kwenu tikinya kwi uwe mwiteni uni bwana Martin uwe mwite uni bwana Martin umwire atire uni bwana Martin mubango rya twa campaign uni bwana Martin getha kawena kwenda ntimanwe number 1 project ira agreement sionve nala tashino na nyambende that's number 1 kada kwa kutata nwe ana baba ande kitu imunya na bande kukiretu murungi parandi mutire bamwe banga ainga into akiubanga transfer ibacho kongwene ringi afresh panyambene avivi Martin wuriga timana noe ndo tiambwe Martin project chetu senyambene ilo tinye mutorona Kawira achokia kagainto equally equal watu kutoka kabila na buo akachoka na betu para babuti ngogine baba andiki munya na baba andiki kiretu mulungi Kawira Mwangaza abuta abachokia now I can sit down tukareria bwana Martin kote ampuro nandwa ndo empuro kaka onteno kabila bubu ingi muno kanda masaji no dictator ati ndo ingi Martin ndo ingi kudeni wodi dika kona kaunti ke kuyamba late life ke kuywa mheshimiwa Daniel Kiogora former MCA Arua Honorable Mpuru is on a mission and on a mission to lock out Governor Kawira Mwangaza from Nyambene. He may achieve it. No umbane. Ang puede kwa mshahara kwa mno. Na mshi mtu wisi mantu. Na nona kuraya. Nyambene County tia uchederwa. Nyambene County ina right economy right kana economy properties kuma county wetu Meru. Nonto nambano itaringire kura na kura cia Nyambene County ija kuraithwa icho nyingi ibonto kwanda kwa kukatha kwina Nyambene County na kathere okwo na ethere okwo egete vinya Kiogora nonto mbi ethere no kabila na Martin renkwaria kate na ururu kora twathikire bakorire tithieje eweru buto kwaria bai kubana ururu ngi muno no ururu Martin burio kaba afadhali denye itagira ito kana itira munya urubura bwana Martin ni mwekuru ati na heshima ati yake yuko Martin bakwaria Mpuru ruya okugura Mpuru kwa na MCA auke kwa weto muruma no yes ake gwe MP yakuleta akwe naita kuthithia gantu ukiyana je kurumana au wete na tete po Martin utege ntuke kikwendelea Meru njira ya agirite Martin Meru enana njira te agirite ato
no to matino ke akothira for example kwa ubibyo mtu wena proposal ku ya kwa kubuthi consensus ku kathira ntu amwe kwito kwa kuleto aki awi ku into rete te ombatini aka make sure au kenyangia why kiendo naye I don't know natiko mwe ukwingi muno natiko mwe ukwingi muno indaga choka kabuke you see now there's a program national government kuna status nyingi muno national government ila untura kuvilunka koromba into for example unia nanje ndina bua line chako cha energies ya vendera kile stima mente kwa leko vili ndira kile stima kuma gushimukuru estate au market mdata mwanka muivone almost 2 kilometers na vaingwe kila kile manchuma kwa inama nondikira we street light nondikira we now imagine kinyaka orobore yombia tiwa na nakumilia tangaza na kila stima na ukino kila stima na uteko ya kulauns kile manchuma street light don't bet 16 million cancelings ndrekere 2 kilometers already ini mwene kuromba oraisha mpuru leta endelea kwa nikareserve kabuida kila kitu na nkewa tenda kila kitu lakini tendele tebeka kudire county government tendele bila kwenda tuba KPLC bongo ende bakanika mtu ora shortlisted no lakini nakwenda alibi kwa kwa estima yetu wikirwa ndene Kilimanchuma ama to kwa TV utangaza awatiri manantu ba AP na grasima kwa grambi machari the PS ambele program kama mtu kaina ambukana nta mwiko baroji yaku wana matini nambura kadha ni bori kaka grasima tena ngirwa ngari stima ikingi baturwa stima yakirwa na launsa stima natwanga stima atakinya ko ni atarombele kati mwamba kati mwaya kati murongo no arombele stima uwe no ore yako ya kulaunsi yekirwa no arombele stima uwe no ore yako wankania so ukankora kwa tiri kawira na kawitia miongo yantu barabangi sio mimi na boku rombera ntu into baretere into wina bibi account nyeta kuromba iwe si you account service yawe ko muyumbi atitira yumba biru tuwatalete ayumbe bombe ko muyumbi ageria kuchwa gantu kawe nara ukaya ngumbera lendikiri ataromba roji kwa ina MB ruto kirugura kawe na ataizi mbi kururwa na kwa roji ni nombere roji kala ndikira tangazire wengwa yale furugu ka tangazire harwa roji royo twaritie na so anso twari na mnene twari mnene abude bona bu ile ndo abele ndikira tara roji rado kwa jakwalo wanu so my friend bwana kwa kuatia wemporo chiomia ona ntoroji lo county government wemporo chiomia ona kambwaho wewe turaku kawira akakolumuta mbwahwera ni mporo na wemporo na kawira turambwa wewe ukalumata ni ewe itikurwa wemporo ya ndracha kawira ya ruwe akodi bigarwa lakini dei kero tumawe uluma ngwele chantu babangi nimbi mheshimiwa ukuwa tukanje bude barabara for example tukanje bude barabara tractor sisi kwenye barabara na ishekera kera national government tia county government so inachana na tumakandi misiri taka vivyo tutuloto ya night na kavivyo akaria wakitha kyo nekana akologa no kwejai ngabana ni mama lakini ni national government kama tukuruta tractor bwe nacho bwe yabawe na abu bwe tachienu bwe ma inaando kumera nonturuma ko vivyo muyumba bunge so ya to bindi batwe twandike antu bakari barabara yere karama maranga karajirundi kana andike antu bakari o de mongedire kenda nonto mundu no are were ai konje tutulo tuitiero nao enda to dhakio awa ngaba ni mama anafanya kazi ngaba ni mama yani barabara ni akera kinyako robero mbia tiwa kinyako robero yita tiwa ngwene kuluma ngwene chantu babangi nyumona muntu ra ngambewe echiara akaukela chi muntu akaukethiri akabekela ndawa kwa ngamba na chero tuko nendewa bona matimu
So Martin Meru nogi. Na Meru nogi Martin non to wakana mishwa. Na Meru nogi Martin non to bostorwa. Na tingwe ba county bate mama angona kwera ngayumwe. Murtengwa county thanka muri gadimo. Kinya nyimba kwa na ba kwa le ngo timu to dikira nkari ampuru. Inda kwera wa. Withwa nini ontuba kutangwa uno kwa. Bari tangu na gwantu bakubuzonya woni bila woni na kubiritenwa kedele kuona mwe kuna kumomiri nduma limone message atene nyaibo message akomana wikinya koti ino mukene koti. Why don't you? There's no need. Tira time, I have no time. Tira time woni tira njeta koti no woni kawira koti woni ngai na nekera munu koti kawira na tuna uwo kona. Mheshimiwa uwa abunge ba Meru watanirite ntukira wa aya na title deed last week huwire wina MCAs bonde untubu governor Kawira Mwangaza atabu yukirie na wotho nonto wire babu ndi bukubanga kumwengetine na thayu ochokera wa uwa abunge ba Meru watanirite in this reference ati buwatanirite against Kawira Mwangaza. No. Timenda ugo. Ntewa ayumba Meru bawatanirite against Kawira Mwangaza. Hapana. Na wabatu antu ayumba Meru tuwekemwe na tulitango tukimwe. Na ndempronto aburi ndine imani na MCS. Na nyama kwa bakirenga dhimu baure banda ya Mombasa. Ndo Mombasa yoro. Ndikira we pale Mombasa. Leto bidem tina boto kabina bo. Tobanga kila kitu. Mbipa bangire. Bora menele ya county ya kenelea. Tikuwenga Kawira? No. Kawira mwe ole na chingeto rendi. Ana Martin. Ole chingeto rendi. Ate. So Martin, utemba kwa mtu singete. Mwe kuruju ke ikanya kurutangugi na kurutamumero ngugi. Lakini wewe mwena kana mheshimu Meru, ame Meru tumera akinyara, akanja kurutangugi, njira eti agirite Martin. Akanja kurutangugi na njira madharau. Akanja kuonia eti ya kwamba wewe mwicho ndeguru ungai. Nchamba itawa Elijah Ikiboro aruwa Mpuru has not clarified why he has never found any governor worthy of his support. He vilified Munya, Kiraito, and now Governor Kawira. How will people fail to believe he is not taking us for a ride? Bwana Martin Kibura anko ndo mwasiri mwana nto namba 1 utemu mtondo yaro ntina sababu. Namba 2 utemu mtondo bandorete. Namba 3 imuntu wangu achiora ambere mura. Kawira wangu mwene achiorite na kaja kuoro ne antu nyembere mpuro aria. Bwana Martin. That means tempuro mwene ndwa mea makosa ya antu abengi barona akampuro na thina kurugie baba ngibonde. Wonte na thina. Mwene thina cionde nuro ngwene riko ngwene na Bwana Martin. So wangu anawera mtu mpuro thina nio na Kawira Mwangaza. Ikawira Mwangaza mwengo mwene ati ko respect antu Meru community kana Meru county. Ntikira we. I respect Meru county lakini enya mbene county atira ngwenio ndira registered. Bwana Martin. So we want to kwa kumwerteri ntina ando nwe. Ndwe kwa ni county egatene bora watene togairo into bieto equally. Na tuwe heshima ndo laringi kura. Utebunge Martin. Muthomi Museveni kuma Kiengo ambia Mpuru tuko nyuma yake, especially hapo kwa Nyambene County. Kawa it's so inhuman if it's true that county employees are forced to sign 2 letters, that is resignation and appointment. Kawira should be impeached like yesterday. Nyambene County is all we want. Tureamwe na Mpuru. Martin, bra kureni onto mwake Martin no kuikwa. Antu bata Nyambene ibayinyi. Munyambene kabatinyi utikwa kaneka message yewe kuatiri iba support county yoye Martin. Ni tuyinyi no ntona mbwana Martin yoke akora either for example bora muntu akwero assign document okasign document ile ya appointment ekathario and then assign engage resignation lakini ntoma thina we na che Martin. Mimi thina temeri. Ino ritema mheshimiwa ya Martin thina temeri. Eboto yao kana kawa kakora mpana ntuko ile. Ntuko ithatu. Tibo temwa. Kila mamuntu iya imwana
matini ukona muntu akaiya kanathi matati yake tatu mwana so muntu athina waro ile akamenyera ngwe na ndiri akawira kathori we inditi yake andika ukaumara no ndo already para resignation no andikire no ndikira we no andikire resignation na appointment no nkerwa na ndi kete kiri inditi yake ndikora kusaranga bana inditi yake kaida wakwa TV ne egera mtandao ne ukumara na wewe wote ile ino ritire mantu we ati antiboche ina baro ijire karo munya sana wakati ku andiki tera sana bana mandiki ku kinya sweeper atiku miaka tutatala but buti kuruke sweeper 10 kinya dhabia kinya baba bengangari matanka yara bonde babuti wakinya tati utemu ntonyambe ne ko thai inyomwe ko kwa gari ko ko no mrenga ni cement kiri ya imenti ili ya mtindo ari kyo kemo ko kimwe ko no mrenga ni cement kiri ya mtindo ndio ndo imenti kiri ku ngangari kaba buti ndo batiani na gembe ikawira yes itaketo ba iko ndo batekwo ko no mbera to bakwela bakwela ni mtindo ni imenti kiri ya bakona ne tinya tiani ku na gembe so no ndo manto yayo nde mushimwa mubango ywa kuimbi mubango yako uni mubango yako ndajyo thai yoko ngawira ane na utezo tikati 2027 kana mbere adhiria kinya mbere kinya kana 2027 lakini akili yakwa thai ni kubanga mwenga na upikira kawira mwangaza akili yakwa thai ni wakwania my friend nakakwania kawira mwangaza dikira mkua akili yakwa thai ni wakwania no tuna heshima na tumanya mbene county tuna heshima na mutiania tuna heshima na mwembe tuna heshima na batwi ibo tunagira na beto bonde wabiria kwa demoti bangi wanganguine. Okay. Shimwe kuona idhaa ili weta sana lakini bitikidia ntome komenti kaikire Facebook. Aaron Kabayaru wa Honorable Mporo Anyambene ni mlima. We have the Gembe, Imenti and Tiania as 3 different subtribes. Gembe Nyambene ni mlima. Awa tuwe na Tiania tuwe na Gembe tuwe na Imenti. Ukia kulwa anko nomura pole pole ukia kulwa tueta Wanyambene tuna dizio mwe ndikira we para ba to Imenti para to baraka to chenchwa rengi to Meru North Imenti to Meru Central baraka to Meru South to chenchwa rengi utikwa to Meru baraka to baraka mivi so uni branko na kuwa nikatu tuatanira to Nyambene county ndo Nyambene ni atiatiri kilima ka Nyambene ni atatikiri atiati Kagembe na Tiania ni gari turinganire ne nyangai toromba mulungu Nyambene na Yombe ngeyo Nyambene na Yombe ankurtane uwe wowa atemporo akwari manto u yabodana kabila toromba mulungu arungu baile ngeyo Nyambene na Yombe eyo tutethie ibuntu kwa kuwa tunaruta Nyambene county finish na yongu mo. Hi Martin, Kedi Honorable Mporo, the issue of our county governance should be approached with the severity it deserves. Kirinya Mwenda, Arua pass greetings to Honorable Mporo. The county is being run like by the family fellowship. Today, the county staff have not been paid their allowances since October last year. They are being intimidated left, right and center. Ole Miritinto Chebera Arua, let's Kawira understand that county is not a church community. Nyambene should be respected. Latif Ahmed Arua, what else does Mporo Abori have to offer to the people of Meru apart from making noise and insults? Mporo no dividing the people of Imenti and Nyambene. Tell Mporo we will not be divided by selfish politicians. Bwana Martin, utemuntu ko divide. Grupu iko kwa Mporo ko divide. Bobo number 1 ko boki antu betu. Ndenda kanko na kuwa interview gawe. Biga nene mtu mwerebo. Interview ya Meru county. Biga nene Munyambene anikolo biawe. Na Imenti biawe. Ibon kuwa woni. Ntero today ko divide antu. Tema ko divide antu. Nonto mweko kono kuma Imenti. Na imwende mnonto mweko ntwele no myaka yonde. Ndikira ngo nemwete shima ai Imenti. Lakini tokinya gacha ko kwainto.
nyambene niko na biayo wana matini. Number 2 no yuko mtu mwa watiri kawira mwangaza retreat county ya baite family ukiaweta sivitari wako na medori ya mutindo kabanya leke lito mulugari ko sivitari waita ko kitana kibantu bana patatu na tebe kuikunukira na mtu rumwache mosha ro mutindo ngo wata ko sikotoroka kinya mtu kwa kwa wari utumike ko para matini kama mchwele untuonge ngaba nalio na mtu akamile kwa TV ne ngaba ni mama na akamile dacho ndaka kanyuma kalendi kamushia kalendi kanya ukinyira atemea kinyo mtolo na mwangi nyanga atina mwangi nyanga de carpet atemea kwa speaker sienu mic sienu na mwangi kwa mic yili yo uru kenyanta kana William Ruto no to wana matini no to number 1 kwege tukatonyera akidi newe ati imunene na utemu nonge nwenka akinde nende guru lakini ukiakulo matini ontokuwa imunene mutiani akurira na mwembe akurira mwimenti kakuringa mpe nonto project banachio na anabo bayingugene utoringethetwe mutiani na mwegembe utemu wana ngugene baba tiero nekereto mulungi bakuterwe baba tiero munye bakuterwe bange barandi bota de Martin so antu baba na vena baba venene ibatwe ndeko kwa bila Martin. Our fathers want to divide Meru further. We, their sons, will unite Meru. Ntonyere to Dosi as one county. Martin Kadurima. Martin kumungo na kore bumwe. Uweta mtu ya kwera mporo kan divide Meru kan mporo kabuke Meru. Aile ku. Kuna Nyeri county. Ni teko. Kuna Murang'a. Teko. Kuna Kiambu. Teko. Kana. Kateko. Neko. Kuna Nyeri. Teko. Kuna Murang'a. Teko. Kuna Kiambu. Teko. Kuna Tharaka-Nithi. Temeru. Kuna Imenti. Temeru. Anyambene ka county le ya wingi inampura kudivide antu. Autangwa Martin. Martin ngwata. Martin ngwata ngwiri mno. Ndakora kuna Murang'a. Neko. Ego. Kuna Nyeri. Neko. Kuna Kiambu. Neko. Tithatu. Wai. Kaninya. Nithatu. Chirigana. Ithatu. Tibwo. Nithatu. Kuna Kiambu. Na kwena Kirinyaga. Kuna Kirinyaga sore. Teko. Kuna Nyeri. Teko. Kuna Murang'a. Teko. Kuna Kiambu. Teko. Haya. Kuna Tharaka-Nithi. Temeru. Kuna Imenti. Bana kwa county yo. Temeru. Nyambene ri. Tukani kwa county. Eto Nyambene county. Tuakarabo bangi. Inathine thireri Martin. So ni tonto baba kuibwa aka uko divide. Ya go kwa uko. Tika nteko bari potiri kuri gintu ko makibo. Me Nyambene kya kwa iri independent. Nyambene. Kanani. My friend. To ni kanani. Nyonjene mngao, nyonjene mpempe, nyonjene biombe. Mheshimiwa Murega Elias alikuira wibange sana nonto boko sponsor initiative yeku nonto ni ku change katiba article 6. Orendire kwa nkiaria kwesire on the process. Nenya lito Nyambene imbere yangu. Ndikira bwana Martin. Kwa nkiaria kwa na yoto. Na Mheshimiwa Murega no mjoroko mno itu mwitikitie nonto mawaidha yawe te mawaidha kidogo mawaidha na heshima na yawe sibukane antu angora bwana Murega nairo mpala mporo ule kwa aliyo kwa manto mbere ara na yakabwa nenya advice nenja mno kumbakiriwe. Yes. Okay. If Kawira Mwangaza is not ready to respect other leaders, the best solution for peace is impeachment. Adwana, huko watu wanalia, hakuna maji, barabara na dawa, ni akina nani anafanyia kazi. Rito Zak
imunyakiri Facebook. Anthony Kiminga Rua support mporo wa buri on matters oversight. Governor Mwangaza must account every single coin spent na aheshimu deputy wake. Murega na timu yao sasa wamekuwa wakubwa kuliko deputy. Ni Anthony Kiminga. Mutua Dana Rua politically winning Nyambene County. By doing so, resources will come to Meru people. Let us be sober about this. Let's talk about to reroute the teachers who were affected through the localization from Meru to Isiolo County. Nobody is allowed to return in Meru. Tell him to follow up a serious matter. Ne Dan Muriu Arua Kure Arimobo. Actually, I think to about this story the other day. Mantu ne arimo onto delocalization ne ataya ne irwe. So kure arimo bo ba Meru pamwe batwikilete county nengi. Nakana utukela kwa arimo. Yeah. Mwarimu ora wandikari message yeu akakotha mwarimu nakwere muntoro rutendo ya arimo mburu. Baba nje kuma Marsabit Isiolo na bange bakuma ikamba mibiko kongela kadhariki bakia na kongela ringi nonto mtura orare wa provincial orina retaire tunongeta Alex director wa TSC nene provincial iturari ringi na ngata kwa on Tuesday uzuma tuyagu na bato rete rendi babenye kuruke kidimi ntoroba inyenda te nya kwa wewe nyaje TV ne tuleta dine mono so woni ngo support ari bobeje nonto dira ari mo bakadira mwari mu menya ria kivomo kya mono for example katigani east ria kanje kuna mande guru ira ari mwagini bayire mwere tene interest na mwana ko kada manu makoma kirenyaga ntuko njume kinya aweta na kya ntuko njume ine atena kuna mwana lakini mwarimu akakudha mwarimu mwete antubato kiongo na sikura ko bomedina antubato kiongo mwarimu atena sikulewa ndo yawa nwakawa ibo ntukuromba arimu bachoke miji yao nigerabi bakuliboa ene mutwiri akwira utena issue ingia kwithro kyariria ni mantu ya gavana Kawira ntena issue ingia kwa redia kusumbi issue yakwa na gavana Kawira Mwangaza nyo ndatela tenya ona mbulie nongwambure project ingia mbulie ngetu lakini yakwa na Mwangaza Mwankara kauma yakwa na Mwangaza Mwankara kauma enge na tigani east watira gavana Kawira Mwangaza kwa yes enge na tigani east ndeko na kwa wantu tigani west no tigani east no twari ile kwele project yakwa chionde na Nyambene county tigani east no kwele mbeko na kubibia na ntidire ukwira ya mengi muno yangu na kubibia na tigani east kaya yao nyende kwa kuandika na Nyambene county na Kawira Mwangaza ntobiana free Kawira Mwangaza tigani east na Nyambene county finish so ponya Nyambene county pokia kurema potela ina bakala mera non tu katiba no lakini katiba talegas ndi katiba ara ile ngisio sukumerwa no tukosio sukumwa kure la mo sukumwa number 1 kure kisumo sukumwa raila mekire number 2 ile idatu nenya kaya inya kaya inya tunawe kaya inya. Thank you very much Mheshimiwa Poro Wabori. Na eje kaya inya no tunambona ngata mchemani wa Yumbi. Shema ni weta twalendikiri. Tumwendete. About that non tukureto ntubu. Nebo yatumire buta mutunga kwitwa ari chairman of ile ya siasa. Mimi siasa ni siasa. Bwana Martin. Ile siasa ya Yumbi. Na siasa ya Yumbi ni onto Yumbi na mtu endene abo tukadiyo twinde. Ngwataniro. Iko nga muntu ananga nguge nyingi. Watu kanende tende nungi tabo ndware maybe no ntuba weru bwake bakurombete kya gavana 2027 no atageza kwa kurombete kya gavana ataua bwaritre no I'm saying atatangaza kwa kya gavana na ataua nenya bakichenjia batachijire nandwa bajitire bana bawatanilete kutia kwendware completely ayumbe bendene. Well, urabwa chincha jibo tona nile yakabwende. Nandi nabwo tubanga veti na batu tumeme by mantama njo mna kolla mantu.
yampora kwa rivaite ya chenche ya yangi ko ayumbe wa Meru County pala Meru lendikiri muyumbe wa Buri ituwatanete completely na John Paul no baizi wetu no baizi wa lendikiri ini team Linda my friend ngwe team Linda kire kaukazi uni ni ku organize wao kama tumevia bu na bu adamu na palekia chairman. So team Linda rira president ari Meru na tumiririe Meru ikawa ikethro yina dam inyanya kiricho imu actually kinyere kiri constituency yeku so kiri dam inyanya tenda yeku rito Meru te utini ni Meru yariku matini wewe batini meangu era national government na serikali na ya Ruto na Ruto kala isiolo na yana into nkoro ke bilioni akwe ukali TV yaku bilioni nembwa itikora bilioni we 10 na nisi kwenda mu ya toto raigoro au itawa ura damu imukululu ya 10 acres ura damu ya kuthithua igembe north ya kwana roji igembe central igembe south tigani ya east na west tuna ruira kwana na kero kindene ya nyamura kindene ya program Ruto lakini neno to mantadrika ndiko na mkumana nyemo no tunkabokia bwana Martin na handi ya serikali watahitimisha Ruto na ura kabibia na ile hizo ndeguru yetu na akisema atatimisha kwa sababu ndio rais na serikali tena mbeta mechi ya kubila kapatia tibi aliku kapatika remti so tikari Ruto iko sawa iko imara serikali ya Ruto iko imara kama ya mama ni mandra. Mheshimiwa Mporo wa Buri, asante sana na tupotoa kanya kwaraniria na Meru of course na kinya kwanika thine ku na governor Kawira Mwangaza na baubange bathiriri ipindi bio. Asante. Thank you so much Martin na ngochoka nkatho kiri athikiri batu ba Wero TV kuma bosi Mwangato Nyeri nkwane bo bwaga muno kinya nto bangwa tanino na kwendana na nkiwa akaoma mwathani embere utintu kinene na nkenda kwira ntu ba Meru community tweta kuthuna county igiri Nyambene county iketherero na county ikethera ino tonga bwingi muno na ntu ba Nyambene Buri na musimamo yumporo na yuo wonte kwa natuka ngabana ni nante kwa natuka senator tuko natuka anything lakini woni musimamo yokwa iwakorwa ndwa eu ya Nyambene nikenda Nyambene yumba ukira antu Nyambene mwathani abutharime abukaria abumurekere abutebe na abukirie na twatana lakini bukimenya Nyambene yenu nawe Kawira Mwangaza nkithiria anko na kwa warning etoyokie anabaku na mugoro kugetha wetigiria bulwa mara county buri ngobisa nekenda we ona ki ati no ari gavana Meru county na muntu akore mpronto aburi ndakora ndende na TV eje ya Weru na woni ngona kore Martin no muntu wantu is a man of people mwiche ntu bicinyethe muntu amanya TV ne bamuthie ni ngona kore Martin next time mbeta TV ne itakawira Mwangaza twalani yenu kwa mwe ntamuvitanga imantune yakwa uningu muvitanga neya akarau na ninkaraja twirane ngaokera ngawo wena ki ngamonia na awandira ki no ainakyo atena ki ambelante na kyo ndo babu twirane twalanetie akira TV akarake banga TV no mansolo hapana ito kwenda wambeta na mtungi wambeta na maramariba mbeta no wenga bana akaramveu ninkaramvya na Martin okaramvyara mbia documents yakwa cia bunge ntibite na county ngora Kawira wo yaki po withindro mbecha ina po budi okora bona tenda bo nyumba wale akumari tenda ome boso kama budi barabara hiyo budi ndara tena na bonge na mbecha po rata ile mbecha bo kera mbecha po budi drums
mamboxi yale kama takataka yale kitu murungi yale ya girima na ile bwa girima 5 babo ile wile bana mbeche ina biki bora biki na mbeche hii bwa kwa bana mbeche hii sukari bora sukari ngonia maana ya ile 200 bucks bwa ngonia maana 5 kawira ichio hii ambira hapana hata document no ambira mporo wali rongo no twaila na kenwe hii ndikara kinde ninka na atakara ke TV ne wayonka na yenya waru TV akara ke kuo Meru TV. Yes. Aki awero kala kiko Meru TV. Baka tukaina na kiko TV mwake. Ati beite do mwake. Nya gani? Itomiere. My friend. Ndio urongo ya. Na otio murekera. Poibo amno matini. Ngoso nka vantu banyambene. Karibuni tena. Ngoso nka ke TV yetu. Ya Meru TV. Ibaki directors. Eneyo. Ibakire watangazaji na bwana Martin tunamkaribisha na karibuni nyumbani hapa ni kwetu uchieni au na kibedi tena ndo mtoni na ntekubira ekorwa Meru hapana imuri maendeleo. Thank you so much Martin. Ile itia Nyambene kwa ya Murungu kwenda utuma Nyambene ngaitia kirema very soon nonto David enda abwira kwibon kwonwa na ndonerwe ndai kwonwa ndai rotiri ine mobile unya ka vivi atia atichoka kwa nkoro bana Martin ngitia rengi ndio tieto itia uwe lakini tuitia na wona utia thimuthi sawa nonto to tekero ba wa ukithimoria TV re ni kuona isi bana Ngaro tuli. Ngaki chakutia thimu. Mungu akijakutia thimu. Asante. Thank you. Martin. Thank you so much Martin. Asante sana. God bless you. Safari hii ya witi ya Nyambene I'm looking forward to it. Thank you. Asante. Thank you very much. Asante sana. Mutegeri wa URETERI ndo tubakwethra wena batu tukubana arua tukari moko wa mikindori Tigania Central twena mheshimiwa Mporo wa Bori mbunge wa Tigania East aithareria tochiake na thinewe. Asante sana kile barobo mbonde bombe thiti mubango yu yo chungike siasa tukubana arua kamera yeje kwa yena nchamba yetawa Kevin Mutethia kamera ya mheshimiwa Mporo wa Bori yejere ao yena nchamba yetawa Kevin Kinywa Purity Kinyanwe mwerekeri wa mubango yu. Asante sana Ken ari TV nenara nwe mwerekeria ari Interior TV kuri na Linet kuri na akarembo keta wantinyari mudhoji munene wa mubango yu etawa tumuita captain kana bwana John Mutuma Marete unibito Martin Wechongi Ondola. Asante sana kiri barabo mwonde botuonete kiri TV kiri Facebook botu kiri te kiri Weru FM sorry Mushiri. Asante sana nontuba kubangania manto ya. Asante sana Mutua nontuba tokamata. Good night. It's been real. Thank you so much. Asante. Thank you. Mungu kubariki. Asante. Thank you very much. Na uli mbube nonga chokari. Na kawera ngakuonia inda ko ang yakubira. Good night. It's been real. For real.